down at the mount, you two me ready. And you will be on Facebook in 104.5 FM, no maybe. Ochemo, also see card the choir and was you one more near now, on she says, got that. On she no. And you know, yeah, the man no any. Pauli. Fa. I would have now coupon. Yay, pocket no dry. Yes, I don't for. Near your shed of my area bear man. And it's your minimum, I don't know the agent. Pauli over Bemuye, and through Reno. Enwa. And a day. Miss Roshi, na or this or tree, any time, no, this share me wallet, me say, Mammy Biosuna, why yet pocket road and navy. Na a channel pa says, Nammy Biosu, Bibia, Moon's canning womb, na the best in a friend. Otiefo me kasa de chemunu me ka atro bia se apo abagana akonfo no a tem kakra ha sai akonfo na bo apo no mako bi nche patro ko chika to the doctor Frolins nyankopon enhira papa se odin pano every madam katri asue ade abre sabe yanko na yenkodi enkomo opening your microphone here ocha na beba yes ya mwajo ya Frose pacho efreme kwa music lamtuli lamtuli pacho ane kwa me uye die ni pacho me gurumani pacho ane na wadi mfie say pacho ma di 37 pacho ane everybody pacho me free agugo juansa asante achimjansa pacho okay akabo si agugu jansa omwa kwa me lantoli mabodi ni ye pacho anwan kwa me nyumre ye wa ha na wato an ha ede na ade nam de ne ha wo akwa me ode be dan visa ha no ansa no bi be ba na asem wato no ede de asem na to ade be dan kwa me dadi enokre na Nyama nko yie mamia wo manipa duen na aya na ye friend say me woma na eba meniso a epese me nante me fa kwan na obo ho ana ne edika no o se oso dae bi pacho ane fa free dae sunum na fe yento aso ho pacho dae sum na nam sum ne say me hu ase ewiem suro no asem frama bi sa na edikan bae na ebubum sa nti enu twomwie na na me hu se papa bi ayet se oyolumai ochi na konya no so oyo boss onya asase ache ana nti otina konya so oyolumai okuta na poma bi na akwanse nti obae no kasa me hu na okasa me hu nyina na me nti kasa no bat okan wiya na watene nsa wo mesu ana osan esan bubum sa na mehu ana wasan yera mehu no biem fanse bia 2 years ni me chake no 2 years ni nti efiri ho no me ni ahonto bia menama ayana menan hu no ba ay menan hu nyunu bisa nyamba sa na mframa fa menan hu a na pese menam me fa kwan na etimi menhum miangasa menhum bebia menam batati menesu a na ma hu se megina ebia kru na bebia meko na etimi nesu atoanse de apti hu se megina nso ewoma na eba bat nansian de abrusu fanse me fie kura na 3 days ana mbeda konongo sa yina esasi na bebia meko da kura na emunye mame ti adichi na matwa so nante fa fom sa nante ebe durubo mfa kura scanner na ehye me kura mpo no menim bebia me scanner ankasa kura me de tu bate sa yi na ewoma na eye me ewoma na ja dia na me number but ye dia we abnormal
mpatwa han say ade ne tiko dia etiko dia na me a me gina wo ntimi hu say me na okay but sa ade ne badia na me tenten ni nyina na etwetwe me ayeme ya pacho mu dawul ma nti ama me ba say usu say de ne hawo daddy mpacho mi ankasa de me kan say metimi a kire de me nima de kropoti yanka say o hwe o dae na so ye no na de tutu ho dae no bonsam dae anan nyame dae okay me chaka ne de ma ko odifu bi ho no kan chem say ofre na edam so ofre sa na me ofre no asie ne say ofre ben sa o say ayi sofudie obedi sofo na de efie yetumi bi wo ho obi bedi sofo age say ortisi kwa so obi bedi sofo first ne de na enyem sa bat na nsia de aburu sukura ndi ofre mpacho an de mentimi nchire daddy na so hu ni say daddy me de when de mentimi nchire me na otu oni mba brum mpacho da bi na so fro ga jo so ofre nyame na so o ma di so fro no gidi oh say nya obi kan sa dia say me mentimi mfa ye de nka se bia bi sa ba say wo hodi kwa de say bia ebi ni wa fro so no kon hobi still answer dinda so ho mpacho eba na atewasi kwa so mpacho eba utim se dwale oh dwade de me dware bibia nya na yi but eba mtrin so de nante de timi ewuma na ate etimi ni so anoma hu se na me yo ne sen kamia ke enkran na me kwaro ma na bem mbesi kwa so ade mbe konkran ana oh daddy sa de na nkasa no na first ni de me kan be wan yende na mbasa but se ade metimi aka se be 3 weeks 2 weeks ni but enkoyie kura enkoyie mam antiama na ebaza wo chese usika wo botom nyina ede unya aka unya skafa aka ba ha okay me duru bomfa no ana omu machines fo bi wo kwan ho me humbo bi na me di sa asem na tunim ona o se sa dia ona yi ni botom na o di sika na mam se me yede mfambla me nimu eduano kura no keke no na akomende me bat ono kan jem se yanko na onkoto eduano di mam yokoto eduano ma o mpachwane eduano be pa na ape o daddy me de me nchire hwe eduano bia me di ana sa yi no na ma beji asase ho na me ba sa yi ne nti asase no ntimi nya kwan me kan se mbe kokoye adwuma kura na still ni paduano na bem na wa ire omba okay me no bandi ya wala jai wangu mpacho ma o miansa omo ye mmema but omo ni ha omo me ame ma me ho enough adentira also trabe ma trabe bi oh so omo no ho no school kono ana bibia me mo no se me nko ano banka me ho no tie ni kwan se nkwala no me di omo di agoro ope baby a obenyu bia na tete nkwala no mpashan nebra se mo etu ono abo ma me amane me ma me de me friend abo na amane but me ankasa me kan no omo se nke me mbla fi sa na me na de ti na won kofi ke se sa yi na ye me sa no aba sa na me ninje ho ana me eto me bi kura sa yi na eba sisi ano me ninje na uzuzu se e yakomo ana daddy eno nko ade ohunu mentimi hu eba wani so sa ade ne de na na uta ehunu se bemu a me hu wi but me nante ngwa wo ma na atimi ni so eba wo so okay etimi yem sa ade ayete so bia nsan bia ayete sa yibi sa no but ene e wo ma na ajai frama bia ya na me na ho de me ta ho eno
Tibasa na tiwesi kwaso. Mpachane. Na uko. Etimi ni susu na me hu se bia ha na eweko ya mboa dia. Enye me kura but fan se 3 weeks ni ndie. Aburuso. Na bacho se eba se bamusa no a. Etimi do kwa akiri. Okay, enyamfa mko, enye se ha kura na me sase ya se me ba enyamfa me nko bata fom na me ko ba kwa no so ma me ye na makọ yira akọ number bi kura but eno na me nyanko akiri etimi ni so na mahu se na say o free dwansa e ba akọ no aran de odika ende me faka na e ba na mai na me but me duru hono na e wo mu kura ni pam kura na e ba se ya empasem e ba ni pam jise me pepe bia me etimi ni so dia o meti ho a me nipa se e ba sa jise o pe ba bi tra sa na tie na ye se me ni wani su briu sa na ya na tie na mframa no fefa me na ho frama nya ba sa na tie frama na nyinu ya nyunu bisa mami papa wonya mfie sei eduenu empani so wo pa oto twenka ye afia papa ena de ensem kese na abekan aha we de afia wankani ye amom sa na wokadi he odi wanza na woka etia ya wankani ye enne da hormon fan chemi wa eti mo abusuanom no aye unuanom no ne atu ebi atu obi pen ana papa ana maame ana abusuanom wate ebi a ho mpani nsem se bia edi pass mesi ne aye we bi ye ne pen ana okay be CCS no mi ankasa me bla penyi hu bebi o mba CCS ya no oye ayi malam ni bi oye malam mpachwan edi ena omoye ma unuano a ne hoto no daddy eno die me ba fie ndie me ba na die no no ankasa ono kura ba m ha o kuma asa ne hu nto no wie na a wa nye sa bim o ba m ha no san kwa eno anu na yenhwe ne esuru bie no esuru na bie no akokora na hu no wo hwe a wadi mfie be sei daddy eno nko ande mentimi hu ne mfie but nyine die wa nyine na nam poma ne die na e wa ne nchei ena ne tiri hu nyina afuju no na die atalebe ne hye no ende na menchake but me hu no na at say like a shirin bi you know ason to say you know a shirin no ho na me so o kasa me no otene nsan wie ama me de no anu e de kasa na one o kasa ho kasa ne de na man hun kasa kuro kasa di hunu yete wa anti kasa kuro mpashane ene so ene wa kasa ho otene nsan sei ade hwe oso mpashane ana o kasa sa kasa no bat na me ma hu on take sa kasa wa tre sa hwe oso mpashane ti wana wani bie fuhono da ebe pa na utaso okoda dan die sisiam na men ta sunda bat na nsia na men fese be mantini me sunda e bibia na me gina nsu nsu ni ana me so gina nsu mu ko ana me sa me hunu sa so na atiko a eno anu hunu sa na atiko nyamba sa na ebi ho a twakire me ana atiko ana eno nta amba nya da bia na bia sa woma baako ne okay ya ni suadi hunu na se o ta hunu ni suadi hunu na edae ani suadi hunu die mennem ho de men hu se bia ade bi sa last time bi a chekakra na me dem na eno ye daim me hu se yese nsuo bi na ayi bi bona ana ono be gina hwe ma na otwom afiri ho so men hu sa daim bi apart from us for how the afa baby enso ana okay amfa ba bia ana me ankasa no memeti hai me ninje bia me fa also fotel die na minim se bia ay
yale bi a etuma bi na yam sa so mekoi no ya mama duro bat omo chake mukura ahwe nim but e woma na ade na ngasa no meti Tifo asemo brother game. Funding wallets on tap send. Step 1. Click on Create Ghana Cedi Wallets below when you open the app. Step 2. Enter amount of your choice in Ghana Cedis. Step 3. Click on the Confirm and Fund wallet below to confirm. Step 4. Your wallet has been successfully funded. Step 5. Enter amount of your choice in Ghana Cedis. Step 6. Select or add new recipient. Step 7. Choose wallet as payment method. Step 8. Click on the Pay with Wallet below to confirm. Step 9. Your transaction is successful. Funding wallets on tap send. Step 1. Click on Create Ghana Cedi Wallets below when you open the app. Step 2. Enter amount of your choice in Ghana Cedis. Step 3. Olu, hey, nah. Me come in for a hole. Hey, who come from? Now, what's me, Aduma? Na say Grace get fit here that woman take say Vivian young one do. We know. Aye, say they gonna switch the way. Na my sister say I want one idea, mama. Ni me secret and I would na me boa. I want to na oh him. Me secret of mama no creek. Aya onu creek na tell tobo. Uko 2 na 3 days am come ka ho. Ama me nhwia me ka acho. Me kuno a nice husband. Just there, Yareba na why na down. Pa cho buka ne ko. Na no beto no what. Eh, scratch and win. The Grace gives her back. New Achimota Petroleum one. What is a drone work, baby. Hey, Strokeman. And then me, Obeti. Let's give it to her back, Renity. Edropia, Edcade. What do you say? Mpacho me 29. Yes. Eh na ofri bae. Mpacho me free dunkwa, chichire. Ah dunkwa onofi. Chichire. Chichire na ofri. Ti ho de as yesi asem to obi okrumu anu achichire. Efse kro ni din na ye de chichire ye ho ene ye re. Enu abae baby sabi enwumre yi ede na ade nam a wa bepi. O wiase mu nsem so yi. Mpacho enwumre de me de nam ne se. Mpacho mi nya ya re bi kakra. Afi na. Ugo fa na sase. Yare no ana uye de na nya Nancy Ryan. Ase sunsum me ya kete. na honamu de na aso. Ah. Dem mpacho na sunsum no oso ya kete na se honamu de na aso. Na yare no amma ya kete me mfa ne sa. Amma ya kete. Amo afon. Me mpacho han. Okay. Me mpacho na de me ko akurase nchense da ho. Yes. Ewo dunkwa. Yes. Me mpacho me say no ma hwe me am say me ba bia ya mitimi didi na ma ya kete mitimi mpeja ma ya mitimi empeja me ro me hu bia na me yusu eno nti na me de ba nti obi wo mo bia na ise we me mpacho mo nchense da ho akura e na o me mpacho an na first na wo so pa na wa ya ketu ana say na me so me say ma me bia ye bia so e me yini manche ya wo da fa hebrade yawu e me yini manche ye kete sha sister shawatale mentimi mi rom hu bia na me su nti say ma tata so kra ode ye enkoro mesro me go fa se me she bra onim e go fa se me she wa nti mi pa cho mi wo mo bia na ode nyabutre nyamo asem to bo ase yare bai ene bo wo ma o ye ketua no so yare kakra ene ma ye ketua mi pa cho asem
Tino me ya ketwa. Honhum mu asɛm no ɛne deɛ he. Ebacho, me da minti na minti minda. Mitimi tena wasa. Na de ache. Na de ache. Bacho be mama broken heart da. Me bacho dey o, obi ama broken heart da. Be ma wo ne to no ano no to. Me bacho be ma no me ni na jai. Adentira. Menyim we no ahwe no me ala me hwe no nti. Onyim no no ahwe. Na yenyim obi ahwe no. Da bi o menyim no wa minti me jane da. What was say? Ipacho ma wo ba akopɛ. Ono ani. Ipacho. Adeti na wuja be ma no sa. Omwa. Ka wayi ni shem kakra. Ka wo watai no. Omwa. Ipacho. Eti unya boy foforo a wo pe. Ipacho da bi. Ade afono. Ipacho. Sese de. Wa za unye liehu bio. Ipacho da bi. Ade. So ya beba o. Ipacho da bi. Ba ko ni mfunso na ba ya menya mfunso sa bi. Ede na mfunso ba chechire mu. Sema mana ma ye me ho ade na me wuye. Kwa wu mpin wanyi nsen. No what do you say? Sata won me di 20 years. Etu be otu obenya 9 years. Me ba we. Onya 9 years. Me won 22nd April 2017 to onya 5 years. Enkakra. And now also onya 29 years. Me body at 5 years and 29 years more. So unya about 22 ne kakra and now 23 class na wo. Na fe o say o we no nya 19 year. Unim school. Wa nso ade. Wa bon kakra. Ko school do say. Bacho we drew pieces. Na jai. Wa che. Na defense as o di mfifi na wo we. Me Ura na awie. Empacho ai. And I hwa am wow. Na me che. School di mfa dwale ho. Na jai. Na jai na ai di adwuma. Ese beton kwadu e wo kura na se. Mitwa me amafa ya asase na mitwa. Utwa no ahye. Ma da bi na akoton ne saa. Okwa ama gigi ne eton. Ti utwa na wo de akono mato. Na wo waba. Tinu na de hwa akole kakra. Unimpra. Da bi minim. Karakre. O mpacho da bi minim pena. Are obi aso mpewa na. Da bi. Na say wo kasa wo so ati yes e new dada. First na akese ne te say I say usu so so ati. Ebi wo ho eya wo mu nsem. Eya wo de emeyi nkyere why. Da bi ebe nya wo mu. Ebi okwa mitimi ndakora. Mitimi tikete. Ore ben na wuntumi nda no. Wako ayasabia kwakumpacho pia na kunya brand mu kakra ma wo de jaja transfer ma me transfer. Wako ayasabia ma bi a doctor hwehwe ni pedum akase bia say ana say ne how. Me ko dun kwa government hospital. Me ko e ma church ma asem nyina a kire no. Afire owie ya. Akoma ma yi. Edro mojedro be ntimi ampagya me ena me ko mama ye asra medro no. Ma me no agim 2 million enso me are na ozuzu asram na ayo. Me Baby a wanyina dure asram betima ayo. Sa de keka de na ye me. Na ka asram. Na mti me ka kire no ka so betimi aboa no. Are no afuru so ntintina ba ho. Na be wuro me ho na me su sa senye. O ro ho he pa na afon awusu. Me sa se no. Ah ye wo de ngro engro na o kra. Me timi wuro me ho na me su sa senye se no me su ntino. Ka wai ni show yi. Ka wai ni show. Si jawa o. Aha ka okokoro wai o Brazil no ka yo. Ka ho yi. Oh. Wo ye jawa no de beba Ghana hanya sanketwa. I said many Wani abre kafra. O be bia afon. Me sise me tamatata so kra na. Na de to. Unim ade e friend na lele nkwa. Ba cha lele nkwa ne de. E ma de no bom anim no. So obi. Ne de wo ba no. Ne me ma no da no alele nkwa. So obi. Ba cha. E no so afon. Me ba cha le minim bo no de minim. Ala na de unim. So be bia afon.
me wura mo kura be su sa Mami. Na be su san fa ho be. Mi go su sa say wa ko ro ho ntim mesu. Say de na ha me. Ma to mo me ko dostor ma to mo jedro me to Christoris na ma to ayi. O to de. Christoris mo jedro be friend Christoris. David a trust Ja. Trezoris. What's your friend say? Christoris. Pacho go kwara si German Canada. Ebia mojadro foforo. Ebia mojadro foforo abaso. Mojadro foforo abaso. Mama, what's your friend say? Christoris. What to be anum amfa. Ena Dr. Bennett Mao. Dunko. Da ono de me ala ma Wakoto. makoto. I say mojadro de na watoto bundi mamtie. 3 stories. Ena de. Apartments. Ena de. Ena abochi for de na omsoso no. As your friend say, abochiment. Omo yi. No mo Ose ya nkase correct ye ho. Wa na akra se mi twa me ho aba. Wa kwaje nkrato aba na wo saa ne one ne di nkomata be me na kwa aba. Onu mom na emu akwa aba. Tim se tie fo mama ya kwa aba. Yaba na ansa na no ye ni nkomo kakra every Dr. Dawood Asue. Na ni nyina ne se ebe na otwe mienu ntemni. Yante Dr. Dawood ne nka. Na baby okwa ne ne obeka kire. Na wa kasa sunim se Dr. Dawood okwa busa na opia ai sa no research bi ba na wakoye en wasa kofa enuro na hodenfo a esene onuanom asa de abeka ho hwe mame ka asam kirew se okoba bi no oba se ya opa ema ka shia do haba yesa ya na anu ayedin Dog yamwajo mejo so over na oho ye de o twede ampo nyankropa adaroma fe na mafeo erokre mafeo ma enkai ayefo se mene Dr. Dawood nkomotwen obetimi ahwe bi wo Premsign TV wo da bomode na de fato ho na enche kra obehu se ye da so ye de gogwaso no afi mene Dr. Dawood etwen komo doc enanwumre so se ne oye ma ye da no ye kra do ayetie wo yo family ase my tie for enyina omojo so any ahwefo over the weekends no and as last week no say ma antemenka and I say omanhume me research bi say the odi kan sika ya on say offer edu sabre ya ye wo harmattan season and dry season so sabre no ewiem washe and say na nsuo na started to touch southern part no but those are northern part na still ano ewia no iti wo ho ewia no bopa nyagro yes enti me obi a nkrofo nim edu sabre ya ena ya na me fa aduro because on says nsuo eto bebre ya ya na enua no ehwe nsuo bebre eye nsuo a ewo edua mu ana haban mu no ena esa yare o nyame bo ahaban no sa ahaban na wo hata na ewo kra asen a eduro na nkasa ewum sa nti se wokọ esremu sabre ya obo se ewia ne boninti no se wote ahaban na se wo adubra emu no awo wise ebasa eduro no wunya ne direct nti last week no na am se da bi ene ni kwan se metra southern part no sa ma me nwuremu nti me call north east region ena me call upper east region Bogatanga Walewale so hu ena me hwe nhaban no sede wonum adane no esitie na nyame ncha de na se wani ensese ye ga kire wo anode yes won say edu sabre ya enwura nketo na wo ho ni nyina hye ade se de no ho den pa na enwu nti unya de no ho den no na unim na yare sa o de sa yare e simple cry no cry onim say sebi obi a wabodam obi a na adwemu aka no na eba fresh pa etimi de nkuto haban ye ma sorry nkuto ya yes nkuto dia no se na haban na e wo so no ye de ye na ni so ate no wow yes and so say ebi ni southern part Debbie yes un say mahogany mahogany ye wo ebi wo north and ye obi wo south so ukọ north de na why say ya enwuno pa na emu ye wese oba fa mahogany a ewo southern part no
na wakofa mahogany e word of obi ashoto moja na onom de word of na onom no 3 days a wo check ni moja no ba bia na aduru no na e wo soro chen obi a obenom de wo sardine part no obenom be 1 week yes wait 3 days ni wait 1 week wait 1 week na che say metwase here atifido de no esa yare ne tentem na no so no yare sa no enye se bi a abri bia na se yare ne tentem okay eno so be du bre bi a ye wo omo rainy season ansuo eto ho ntuo no to bebre nso wo ho a eho nnua no so etwe nsuo bebre nti ama na yare sa no eba fom kakra nti ha se nso no ewia no bo bebre a na meta wura kwayi no nti mi wura kwayi mu na me fa duro de asa yare me nimde ye yes ofa me nimde ye obi a ne sisi aye ne ya o se 29 good years ni na 29 years ni no wachia a obi anim se maame we de wachia odane balancing ba wa ye nnuro bi a wo so ye bia no onya ayaresa nti ono de waje ne ho atum se ne area ho no mo frɛ no maame na wachia no maame na wachia nti odne chia ebekowu ewum na obi ko di Dawood Herbal Hospital ho dance ye de kire no no se le nipa ne ka hospital no ho asema no se da bi menya wuye die se trenti ya enya acheso ene eti sa dia mekọ Dawood ho akoso ahwe makoso ahwe ofa oba ya menya abotre ne ye hwehwemu ye hu yare kura ama ne sisi no se bi achia no maame ne ti ho din na nani su oba oso wa chine na obi hu ne yare ne sa da oba be je di se ne tu aduro so na otwe no oba ya maame ne betrase ti me hwe computer no so a me hu ne din na enye wo na oba na wachia no so doctor mfa almost 30 years ni ya me chia no onse na otwe no matene ampa mo waduro oba no de nipa miensa mo so wo sisi yade ne ka ho ene sisi yare for mo mantem wo nyina obetwe wo maba obi sisi ya chia na ontimi ye ne ho hwea na onim se wofa onim pepede wu mi pan kan tete ye wa kurase enu abna na ye ko agana so de ye hu yi ade ntina haban bebre wo ho na no na ye ko agana so ade ye hu yi aye betoyi so koko afifiriu na de bia wo ko agana so na wo de ye hu yi a se wo de twi koko no nti wo de twi no na ekum no na ehi no nti ye be strength no ye be moa no na koko na firi woto wow nti koko afifiri obi na ko jane nan na moja wo mu a ode pepede wo ne ekosa ode ne mako ene bia kakadro kakra bi kosa na ahye no wow yes pepede wo but na ba na wo so ne yendi ai eno ese kwansu so anso yendi ko dia dia sembe bro onim se na haba no kra yetimi de ye dro nom esa ya de ova onim kaka pempe pa kaka pempe ye dro bi a se ko ba se sisi ya obi adwinwa ka no prekope mo de muntu kaka pempe hini no mo yam na mo fa ensuongum na mo fa nso no ehwinim yes abetina ni su sisi ya one time abetina ni su sisi ya ova obi oha ne ba bi abu dompe na bu pum o tu kaka pempe hini na worere ho na o de chichire nipa na ato wonderful yes obi o se wanya malaria de bia ne yare malaria on de kaka pempe no on wa ne hono na kakra bi se kitikiti bi on fa ntu nsuom ma ne no awo on fa ntu nsuom na o ma no pa no anom bi awia no anom bi anwumre no anom bi onom no for 7 days malaria crash ro ne moja dok ya fa no ba no entu dwa e ma o mo hwe TV de Pimsan TV eguso sara na YouTube ni Facebook inshira 104.5 enso guso na wo awutie no bia na wa pe Dr. Dawood number che ene ye de ma bo mo de so bebo ni yie no wa frɛ no na na twe nkomo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na 020 168 1717 1717 020 168 1717 your numbers no eno no Ova kaka pempe kro ya e wo hosa no e ya duro bi ankrofo nim obi wo ha wanya stroke
sɛ wofa kakapempe no a mɛnoa ɛma ne nom ne mmom werɛwerɛ ne hono no yam ɛne fam wisa ma ne ntimi no pa fam wisa ne ntimi no fa wasa nipa no anopa anwumere fa wasa no wode wasa na sɛ meka sɛ yɛde aduru wasa obi aya yes wode wasa na wo sɛ ne fa na adwodwo no de awu no wo so ata sɛ ne nsa na wo so otimi pagya ne nan na wo sɛ afei no uti na wote ɔde saa no otimi epagya ne nan no ɛkɔba kakapempe yo we ne kakra bi na ma kyerɛ no just 5% ɛna ma kyerɛ kakapempe yɛ aduru but just said you onim yes on sɛ uwura nwura mu a ahaban bia wo bia no na yaresa no agye sɛ bia wo de wonim ahaban on sɛ yɛfrɛ bibi te sɛ guakuro yes agerantum canizodis ne di no yes na akoto guakuro na si hɔ a obɛhu sɛ wa so ahaban fitaa wɔ ne tiri so saa flower fitaa na wɔ ne tiri so no ɔkyerɛ sɛ ahaban nyinaa wɔ wiase no ɔno yɛ ɔmo panyin saa yes eti wɔfa obi a ɔno so ɔsɛ emoja ɔkɔ ogya na moja wum ɔbaa ɔnyem na moja etu no na ɔsɛ ɛso bubu saa ɔnyam gu akuro no ɛne hyire kɛkɛw na ɔnom anopa ne anwumre moja na twa wow gu akuro no gu akuro we yɛ ne kakra bi me yɛ na apɔso kɛkɛ nti aduro no sɛ agye sɛ me deɛ menjia bibiduro ni ana menima bibiduro ɛni sɛ ba ne saa wo kan na ɔfa ne tra saa kɛkɛ ba nyame anim no kure ni nyame de aduro nkyɛwa na ɔde akyɛw papa ɔde kyɛw nko ade a na ɔde akyɛw hwɛ susumasa yes opa fa susumasa ne hono no ne fa aburo ɛhono fa ka susumasa ho na noa obi a na apɔso sasabro ayɛ no okay na wontimi nsɔre wo de ma ne nom bia anopa awia anwumre anopa aburo na wo no ho yɛ de bɔdɔkro na na de bɔdɔkro okay na wo de ma ne nom anopa awia anwumre anopa awia anwumre bo won sasabro na ayɛ no no sa ensuo tɔhwe ne kra na ne sasabro mba wow sɛ sisi yade na ayɛ na ne sisi na gyae de we nyina no gumitrim na me ka kyerɛ sɛ Dawood oba Dawood e ba hospital a ofa yɛbɛsa wo yade a ɛsɛ sɛ yɛgye yɛkyini dabida na yɛnhwɛ adeɛ ɛba Jonso mu asɛm a ɛya ofa ɛya papa yɛba ɛma afam titru Jonso de ɔbaa ɔte nka sɛ na yɛase yɛ ne ya sɛ be ne ba mu yɛ emu etutu no ba Jonso de no ba kɔ gye sɛ ɔjonso a ɔbɛkyim saa Jonso no ebi aketewe bi na aba ɔbaa no kɔ kɛtɛ so anadwo a ɔbɛsu saa ansa na Jonso dis ɔbrɛ ansa na Jonso aba ɛno Jonso mu hawo ne bi no but gye nipa no ba na ɛyɛ hwehwɛmu hu sɛ ɛyɛ moa we ne kɔfa bae na sɛ ha we ne de bae obi wo hɔ a wonim sɛ ɔjonso ana moja wum ti a mo sɛ Jonso moja ɛdeɛn na ma Jonso me maame so akɔdwale nsuo bi mu na ɛwɔ hɔ saa but ɛnyɛ ne nyinaa ne te saa okay question is sɛ ɛdeɛn na ɛkɔ kaa na ɛma wo Jonso a emoja no wɔ mu ɛwɔ sɛ nsuo ba afei de emoja ɛba efiri nti ɛwɔ sɛ yɛ hwehwɛ mu ne ehunu wonim sɛ yɛwɔ nipa bebree a wɔfa sisi a yɛ kɛsɛ yi sɛ Jonso de na onya atenka sɛ Jonso de no dubu an sɛ ɛba dobe ho an sɛ ɛba yɛwɔ nipa no bebree a yɛ kɛsɛ wɔn wɔ saa te bia no Friday no me doctor ne sɛ ɔwa na ɔmo de maame bi bae na te sɛ nka me bɛtena ha no wa Jonso bɛyɛ 5 times nti bebi a ɔbɛtena bia no gye sɛ the mob seconds bia na Jonso ɔba onim sɛ ɛnɛ ɔmo frɛ sɛ Jonso na atwa wow yes ɛne yɛwɔ obi wɔ hɔ nso a Jonso ne de na ho sɛ memfa ne sɛ efiri ha ɛkɔ wanka no ho a ɔbɛdwonso agu no ho sisi a enti bo sɛ Jonso no bae a ɔte sɛ Jonso de na no na Jonso ne ba saa nipa no so Jonso mu hawo no bi no eni kwan sɛ ba ne saa ɛwɔ sɛ wadwen no ɛna kyerɛ sɛ wayɛ ready sɛ wo ba Jonso ansa na wakyem kakra na Jonso na ɛden apie ba sɛ yare ba Jonso tube no mu a ana sɛ droben no mu a ɛde saa hawo no mu ba na no na wo ba Dawood e ba hospital ɛde no pa no to aduro so abrete obi na wade no ho ɔfa Jonso abetai obi ayase ɔkyem a Jonso ne mba yɛsɛ ɛne ɛte saa de a baabi a aduru no gye sɛ yɛde catheter ɛhyɛ ne bɛma mu deɛ nti no ɔmo de catheter ɛhyɛ obi bɛma mu
the open say you are there be a si kwan ema bie na akatum obra dwonso de obi no oyese obedwonso na adwen na kire ne say my ready say me ba enti bie na wa bie na dwonso na besenko na edu ba bi etime hono na entime mbie bio na asi kwan na nka dwonso no befa mu aba no enti say the rubber na hyemu a I say the rubber ni pia na ekotra etra sa ade no na tokro na da rubber na no ekoto dwonso twa anim nti dwonso no tube na akoto mu dia dwonso no ba fa tokro num na apie because anya kwan ampie a nipa na akoma ete ontime home eni ti de we say omo ye ne say so omo de hyema na ade na home ahono akova ano no nyina de a won say we dromani pia hyema enko ekwa akopem ade na asa pu aba ekwa akopem na pu aba nti unim de omo ye omo hwe nipa na nchemu za na mfim ho na omo de omo ponche omo tue ho na omo de rubber na hye ho na dwonso no enam ho edipie over ayreho edipa yen sehwe nti nipa wo hwa ni kwan se wo ma omati so da bi ena sa de no tachi adefo pa bo so bi ni monyamfo pa na rubber da ne bemum na onama urine bag ekura no ehye ne botom di dwonso no ye ma na wabie na wahwe agu over ayreho hwe sebe enka onama se dwonso ne kura dwonso kura ka wata ade mu akoda kura dwonso egu ne nta ade mu a se ne nka pa die ji na panimu na onam na dro ben she obemam na me hu nipa mobo over na me hu nipa mobo eti sa ha no ebi ato nipa bi na obi ni no a otiewu anase ono a etiewu a simple as ABC okay omo fa nipa no mra omo ba ansa na sa ha no beba no ye wonema bebre a ekofa de ba okay nti de here first I was eya abotre ye de abotre ye hwehwemu hu ade kra ema Johnson no bia emma ana ye de roba ase nipa no ana ase ne Johnson no ba onhunu no na fe ye hunu wi a ne ya pesa ade no anopoma sibre me be ya minya akobi papa no frame ya no se doctor ese ade me Johnson no ba o na me se me ka kire wo na no se nya abotre na Johnson no beba sa osu ofrosoro no osifom na eya wakoma aso wakoma ete wo ho hyehye wo ho yira wo papa ni su be man su papa ni su otini su na mka chen se onya abotre no hye ne ho so na Johnson ne beba anwumre ya frame se doctor Johnson ne ba wo doc ya bre no edi adini de chi a ebe hwe su fra commonality ye wo kumase edweso krapa papa ba bia kane na metro fm no wo no sa dan no mu a ne mu a bebre na yira kosi krapa kroma na se krapa junction okay de o mu no se nipa no se ofiri kumase na eba onfo edweso ka no no nka nkire mate ni se obesi wo metro fm ho bebi ana metro fm no wo no sa dan ni mu ne ye wo okay nti usi wo kwan no ho ano enya de obekro so kwan ni biu sa no wawura obon se dan ke se anim nyina ye hwehwe sa ebia ofiri edweso side ana se konongo drabin side na eba nso a ufa kumase ka na utra adweso kakra bi oso obesi wo metro fm nti omusi wo kwan no ho pe na watwa kwan nim aba bebi a filling station no one side dan ke se na si ho no eho ena ye Dawood Herbal Hospital ena ofa ye adwuma firi Juada enso kosi memenda omo ya no frequency ada se doctor ya ba ho ya ba kwesi ada de eye word no for day yes enti kwesi ada de ye de num no for age se sabri ya ye wo kire wi emu no ena ani de ne no for pen ba bi untime num na wi a ne mum se ne wo yere de we tima num kakra anajo se ne de en kana kese doctor ya fa number no kra ne kra munafi 0244 88 64 37 0244 88 64 37 over on mas RSMBC ye but before be to omunsa frame or boga tanga me kodru ye no said o mate Dawood din ene said o musi ti adanse ye fa Dawood ho no ti me ko no no expect papa panyi bi ma bonyu se nyina ebu ya wam ai so mutu adongo kure yi wa bonyu se ko ye dia me ko tena ase din ya ma mo ho no se na papa we na me so oba ya tra ho be 20 minutes na me se papa we nya ma me na me si na na no me se Dawood
ɛna wo bra wo ho asesa no ewi ase wɔfa sabi osikani yare ɛna sabi ohiani yare na twa sɛ deɛ na ni osikani bewu ohiani nso bewu ye muslims no on sɛ ye komoxa ye ni sɛ osikani obedi anim na ohiani ɔno amantem bon nti osikani ni bae no e wo sɛ wo ba akyire no ɔno kwa bebi a ogina no ɛhɔ na ogina sɛ ba sɛ nyame to ye nsa frɛ da nipa ne bewu no so yo osikani o so yo ohiani o adaka kro ya na yɛde tum sa yɛbɔ na abom de ne kodu asie hɔ a ɛnwuna fitaa na yɛde apam akyere no sa enti ɛmfa ho ne de wotie bia no bre bi beba kai sɛ saada no wobɛdane agya kakra me de gya atiefo no my numbers ne 0244 88 64 37 yes mosi for ye pe bonogo ena dagomba for so omuhu ya no mani age we make say unim say dagomba ni bi kura radio a eso pa o but what said mosi ni ne kasa no wo pagya radio no re atare na so ho o say tie no mo o be se ba ko kura be fa nche Dr. Dawood Asoye ena yekoye o metro FM baby ano mo dada no joso krapa ekwan chen ho a main road ni chen ho a uduru a bumping ho bumping miensa kukuru ehwa no ene apenti da bi hu yellow e wo ne hwe animu enkan no mo instrumenti ho for the chim na kwajo ayaresa the first April Easter Monday Saturday ya for fida holiday. Funding wallets on TapTapSend. Step 1. Click on Create Ghana Cedi Wallets below when you open the app. Step 2. Enter amount of your choice in Ghana Cedis. Step 3. Click on the Confirm and Fund wallet below to confirm. Step 4. Your wallet has been successfully funded. Step 5. Enter amount of your choice in Ghana Cedis. Step 6. Select or add new recipient. Step 7. Choose wallet as payment method. Step 8. Click on the Pay with Wallet below to confirm. Step 9. Your transaction is successful. Funding wallets on TapTapSend. Step 1. Click on Create Ghana Cedi Wallets below when you open the app. Step 2. Enter amount of your choice in Ghana Cedis. Step 3. Click on the Confirm and Fund wallet below to confirm. Step 4. Your wallet has been successfully funded. Step 5. Enter amount of your choice in Ghana Cedis. Step 6. Select or add new recipient. Step 7. Choose wallet as payment method. Step 8. Click on the Pay with Wallet below to confirm. Step 9. Your transaction is successful. Funding wallets on TapTapSend. Step 1. Click on Create Ghana Cedi Wallets below when you open the app. Step 2. Enter amount of your choice in Ghana Cedis. Step 3. Click on the Confirm and Fund wallet below to confirm. Step 4. Your wallet has been successfully funded. Step 5. Enter amount of your choice in Ghana Cedis. Step 6. Select or add new recipient. Step 7. Choose wallet as payment method. Step 8. Click on the Pay with Wallet below to confirm. Step 9. Your transaction is successful. Funding wallets on TapTapSend. Step 1. Click on Create Ghana Cedi Wallets below when you open the app. Step 2. Enter amount of your choice in Ghana Cedis. Step 3. Click on the Confirm and Fund wallet below to confirm. Step 4. Your wallet has been successfully funded. Step 5.
enter amount of your choice in Ghana cedis. Step 6, select or add new recipient. Step 7, choose wallet as payment method. Step 8, click on the pay with wallet below to confirm. Step 9, your transaction is successful. Funding wallets on TapTapSend. Step 1. Click on Create Ghana Cedi Wallets below when you open the app. Step 2. Enter amount of your choice in Ghana cedis. Step 3. Click on the Confirm and Fund wallet below to confirm. Step 4. Your wallet has been successfully funded. Step 5. Enter amount of your choice in Ghana cedis. Step 6. Select or add new recipient. Step 7. Choose wallet as payment method. Step 8. Click on the pay with wallet below to confirm. Step 9. Your transaction is successful. Funding wallets on TapTapSend. Step 1. Click on Create Ghana Cedi Wallets below when you open the app. Step 2. Enter amount of your choice in Ghana cedis. Step 3. Click on the Confirm and Fund wallet below to confirm. Step 4. Your wallet has been successfully funded. Step 5. Enter amount of your choice in Ghana cedis. Step 6. Select or add new recipient. Step 7. Choose wallet as payment method. Step 8. Click on the pay. You don't know, and to also. Ufie abosumo. Daddy mpacho. Me sorry ndi o ma kan kire me daddy. Na enkrabe ni ato free fie sebra. Okay, na phone so na me ne me bla ba ku me no o senke me mla. Ana ono wadi kan kire me se sa yi no ewe fi. I flew on me no nkasa bi. Na de ntina de ufie Japan o pese yi flew so. Daddy sa yi na nkasa de me ne nje ho. Ayibe a. Sa tumi no konya tumi no me ne nje ho. Adenti. Me hu aduko bat me nkasa na me ne nje ho sa niam. Na wadi nyi ho so ha we obende. Ade no ndiama me en na ma me sa no. Yanto nkra se brafie ne bekom. Ande o motu me nkra de. Na de na onko. Sahi no ndiama me se me nko me ni nye ho. Na say you so pese fa utrim ne bo dam ye. Ebese ebo dam no so e. Ade anu diama. Uza se ne sikika kono. Ya e dam se ne oniama no si ye no. Da kru frifri na fe wadwina ma wachi bi wa fe na ne nam. Menam kura etuma bi kura ese ade bi dimichi kura. Ewo ma na atiko wo ma na aja. Ade bi di wachi. Awo de me hu adukuro ebia bibi di se bate aye me sa na ya na ye me se bibi di mechi betwe do se bibi e do chi passion ya semu asa mu fie bosom no eye ensu bosom se obeso da bia na agina nsum dani passion Baso de na hunu nsuo. Dadi mpacho ane enukure. Tumi sum da bia na magina nsuo. Enukure. Ede si ade na wo pese enyema wo. Dadi yankasa de mehia ahonto. Sina be ya ebe free mi so. Nti ama me de. Na efri so ho. Na wa fa ho ahye Nyankopon sa. So be hunu amane o.
Every so abesum Nyankopon yi. Daddy mpacho ani. Unim twa kakra. Okay, first na basis. Na second dey utwa. Na ntampie. Eno susu die, eno kura mpo die. Me sore me fese me nyini me. Ankoma no da. Nkoma no da. Eye. Ene udifo ile je opoku bebe fi ai bebe. Obetu afa kwagu. Brana yenu yen so wadwen kire wo mu. Fa brana fe yen koyenim. Kofi. Benifo ka se obi nya wa ne fifi. Akwa bi na wo kono no bo dam. Wo se dam de de na mum nantie ne wom. We abrantie asemu ababi wo so nantie firi ba dwansa biduru kono wo. Sa toa soa be si bom fa chiase. Na se be 4 days ni kuro nya le kura da. Na kuro ye bimbo kura da di. O se ni ba no sika shi botom nyina aye de ayira. Afiri eye ni botom hu ba bi aye de fa aye. Sadete na oka no na hye de ntia meka se frifie ni se ade ni efie bia ni ade ya de di dua mu se wo mu se o se bosom ye de e wo ni fie na ayesa hini ye de wo fie ye gaze bidina zu ni a entia ni afifie wa na se ye frose bra na ebra befa ade a ehedwopade e wo fie wo so do oje so ye de wo ni so hu wo frɛ na was so for be so friend when so friend bia say there are 3 types of religion e Ghana and abeboa and your friend e dey bia na emum no say e ba ne sa na wo yese ompa e ba ne sa dia e de how bebre and e ba so come on na say free bi sa ba so na san say ye wo fie ho no yesa say bi fie ho su bi ma honom ye ya aduane bi ni amre bi edo fa mu de wa hunti no enya osunsun so aso asesa na ye de di bochi nti wo yesa wo pa ho achi a ene na se un competition aba mu challenge aba no mu ntempa ene banasa ba ha opa ko isi obehu eye ekwan abafa so a obetimi ede ade wo ho ye hwe awura bi esi so ya ni vie na akomo ho na ekire se ona aduru so aso ede ofa akom no no yeso ndi okwasole onyede ompe eye akom bia kofi owaso dem kwana na de na ede aba na mo se Pentecostal church ni se honhom na ede atie ede asi ni so afena edum na bi kwa na se obaso dem kwana se ade na bana se o hye nkompra afena o makọ stop no ave ebanza ma vida so ni kwa no ntimi nkobio na life ide ayebasa na mpenifo ebe fa no ko fie ye se omo tete no e de adu aka no abi nani aye ho mamera ma no kofi ene oyodefo pa odi ya cheso be komo fie de no ene oyodefo pa so hu enti abrantie die yi avreho se wo se munhunu hwe ade fa no so hunhunu hwe se be topa ha ana wo gina ade ne be fa no so na de senti be fa no hwinimu na be fa no ho awie no oduru bi atrede ebia ne se we e ka no from dwansa odi to mu an wodi ato so ede abeduru ha yi sanse de bia wo ede wo tie dwumadi ene wodi afa so ede abeduru ha yi na otim se o ka se aba wodi ababa wo bia wo na ono ne ware na se wale na ede agu no otim se ade we ne ba eno ma ne koso ede abo awade ni mu no enye oba ene de wantwi ene ntokwa krama awale na ede agu unless say binya nsabia eden ye betimi amode ho no abo obra a nkekawa bia free eye efie busum disem bia ni mu no ene obebre papa sanse omuhu se eye de omode hye no this the time wa eso babesom wo mu ena wonso ni bia da banti wonso so nya dai wonso mu no before the cash brand obrane ye mo ne ye dai bede ena ebi ho no an sunsum so nya de ne ye dai enye ena wa bedwa atwa yen se ye mo ano na emfiri so
said ye do na tie a omutu na mo ba no yakopon so fa so e ma wo mo anu so di hunu no makoma so de ewie pe ya bra wo do mo hawo abeda yen e wo ewiase musam so e Kofi we de free na there was a day I san where they were pe say ade be dey be free ho we nya futuo bia ena nya dwinkyire bia na mu ade kyere de ena be sere eye odifo eleje nyankopon say ababa abranti wode nsa be ka no na wo na kwankyere agufom na wode ne ho afiri ade ho Kofi manu masem nya no ma wie masem ka da ase therefore yo ya da ase na boafo we what am chain Quasi over there me meninye over quasi mainti we abanti asem no over abanti no me na asem no ontimi ankani kasa why adena ni sin kakra amana Jimmy kakra no fa ya na mbiza na ho anum na enkom na ho am de mo ha na o de eno kwasi se o ka Jimmy no ya na ano de no ye ka na jeme wakase wa jeme kakra wa jeme let's wa sin boti bi na asem of because asem ya wa asem na aka asem atowo una wa experience ade ma niam a wo hu ye ese o ka baako na wa relax Jesus of abebusa baako na wo de atum wa so wo da wonim di ato wonim di ato on tu kan kaya na nyedin minim sia na radio so ne na mom yesa ofa na mebisa se na ho amu na enkom titi adi for kra wa ankom an kan laja kra kan di ama baburu na laja ho na kedim ai ne laja na ko bubu ai ba konfo ne efa ya na ma on na mo de mo ya mo se mo nkom bibi tum so na mo pe konfo ama na da ne ma mo a commission prohibited in Ghana constitution. There are 3 religions. Yes. Can be one some Christua, over some bosom, and also over some cremo. Number the moment I want to move the mumpe. Oh, to one wumpe, to one, the chest of one day and who's a comfort. One and who's a comfort. Under the beer, the way I was winning and come, made a income, made a mimpe, one do pay. I know you also umpe krana I come the car was here then calling. Your friend Una drew so adna calling will be the car we no calling was here from crowd bodam oh wo ye fro ye bodon kwan de kirew onti ofo ba ye ne de kasa wiana na spirit bi tisi ni so office one kri osi ono we oba on we motia oba na abantie no ni fie ye pese okom no on pese obekom enti medina nia kopim se ono ankasa obe na jusa fere metia se mekofia me ya makosua kom no enti na no ira no what yes what we motia oba fita we born a deliverance ana for that be I said that madam for be a voice be the 2 hours so one ko bu be the shake sana shake sana na o the sanitizer gu ani mi agu na ni akwanti eji what fio covid time no so na sanitizer go e atro hu bi di o gu so na say to ye na no omia na again akwando ntre ne nzi to mia ba ko ne gugu akwara ni watiem ai eje yakomani the fear spirit very ka sa kwa azam akori spirit sanitizer ko ni out over na o kasa ansem na no o si abantie no mumusa no say yem friend no fie ni nua no ma friend several times say omra so onko enti ohorma na yi na dwere firi ntie motia no na oso hu se ohorma ote spray bi ositro bi ote ohorma wonto ho a ofilise spray bi aye nya bi na afa ne hena no sa na mframa nyunyu bi abefa ne na ho te fa ne na ho sa na ho na atias sinsin tuwa se odnani a kire kwa so ene ba bi o ko se hin no okọ se hin no okọ ona ekoro no ne namu
nti spirit be mo anante saa ne mpaboa kra yin yo enhi sei mpaboa na hi me se akwa bi okọ no obo dam se dam de ede na mum nantie ne wom so of a cat me was akwa bi so obo dam na so o mo pattern ba bi so so no oba dam community no no on charity o de so hye bi e no okoba no opamma no ofaboto ni nua baago so oboda bi ache on de wache odam ti wo hwe de we akwa de si da no fro so dam fo bra aduma na oba mu ya afebo aduma odu aho de nyina bo ne da chi nya bi fam to bo ata to bo ya ko dam ya afebo aduma oba go so be wu da si a o de toto abo oba mu da ba ya toto oba mu da ba o toto abo oh enti abante no problem of our problem na abante no tie ni de osai nod now yeah so egurumani osai nod na omo ho no nsusu no se ye woni ma bi wo ho no etu na so wonya etu na so wonya oboa ade ne be hante wadi wanya Kristo basa bi emu odu anto so a ofa ne woni na mu ada ko bo se da betime adokra ka wase wodi agro betum na maka abo no adene kan yo wase hu na menhunu mobo like edu bia wato me ne ya me de di agro na osan mobo kan man sam de nam to wase bi ne nam so ni baabi onam kan man sam isum na maka na ka abo nti driver bi nam ne baabi driver no enhu se nipa kura etwam bo wanse yesum na ma obi na ka abo no pawu na yeti driver no de ka abo obi nso driver no bekum kura no wo hu se nipa kura wo mi nipa de kum ni hye ya se yesum ne bukura wa namura no ni ato na bo no pawu yeso de ka abo nipa nti abante no so nkom de a o ma ni gidie ni nye you and you no bra prince aden dia ma no beye because one hwe na wo bi a wo ti se mu abante no fa mi hwe ni din no krebu ba bi a wonka ada hu di ai wo ye niema ni bikam o se fa no ye se de wajai onum sa o se ensa yo onum nsa nko ai onum nsa nko ai na mo onum bibia nka ho because said of an lifestyle Ghana, your beloved country is free. The biggest family picnic in Ashanti is back. It's the only avenue where families eat, drink, and have fun with other families. This Easter, the Love FM family party in the park will be mind-blowing. There will be a lot of kids playing items like trampoline, bouncy castles, electric train, merry-go-round, stationary aeroplane, horse race, face painting, TV games. Get ready for the adult corner with some back-to-back irresistible live band music this Easter. So start putting plans together and let's have the biggest family picnic experience ever. The date is Easter Monday, 10th April 2023 at the Rattray Park, 8 a.m. sharp. Rate is a cool 10 Ghana cedis. The Love FM family party in the park. Easter Monday. We simply can't wait. The biggest family picnic in Ashanti is back. It's the only avenue where families eat, drink, and have fun with other families. This Easter, the Love FM family party in the park will be mind-blowing. There will be a lot of kids playing items like trampoline, bouncy castles, electric train, merry-go-round, stationary aeroplane, horse race, face painting, TV games. Get ready for the adult corner with some back-to-back irresistible live band music this Easter. So start putting plans together and let's have the biggest family picnic experience ever. The date is Easter Monday, 10th April 2023 at the Rattray Park, 8 a.m. sharp. Rate is a cool 10 Ghana cedis. The Love FM family party in the park. Easter Monday. We simply can't wait. Omo de frafra eno so entime ubedi din so entime mpijao afina me say su sa ana masa kwa asramfo ni ho say omo nya na star ma me ro me ho me su no so me ro ye me didi su entime ampija me
meant me and I drop is all and to me I'm pajama. I drew out one eye there. So what did I was yes, I meant Mamma Cotton Rosa, I'm a tabo chief for none of my saying, and to me I'm pajama. Nasen Raho cry on my behalf, be a mujano. And la posada royal to the DNA radiance. Feeling says, oh, we are more some quanta be point quantaho. Mamenchia, me papa, no Nuyama, and Tafo, and Ebusuanina, be possible for Mechiamuna. Yansaka, oh, who be Ophia. That's what I will be so. Oh, poor Pastor, okay. I'm Zakinsley. So the poor. Tikin. Teacher Kingsley. So, we are. One him say, get up, me when you're going to caso shoes, and easy. Yeah. You got was a pa. What would you mean now? Hey, mamma, out of my way. I had one way, pa. By any go for one as an answer. Oh, by the Guys said, review my broom for me. I would pass it by me, mum, mean tanko on and sainty. No, yeah. You my dorsal. I was he. About Simaba me and Sape. 3 minutes now. You are Duma. I had them say, a mimmin de bay. A full party made in a basso. Now, over almost before the never brew. Easy moment before. Every but say, by say, but that trouble for nothing. Okay. Yeah, the sponsors are saying. One man fit on the party clinic. Yeah. I don't my mess be brave. Go near one day I want to meet the end before. Why are they? For advance zone before. And they are to here. In the tested tom and read tomatoes for. You don't must be brave. And after hunger season tablet. Nova. Bound him your boss here. Yeah, the baby. Melissa say, a dear Nadibijan Memeda. Possible chairman. Away. Melissa. The bizarre don't obey. Where is that? Or the Bebasuit here. Cousin Michiana, on the Busia for. But that's said, you are the one in there, Bayano. You should have him. Yeah, full party break. Yeah, Basu. Now, there may any other say, oh, is your Adamo? Maybe ambassador. Yeah, bar originator. Yeah, the tennis say, all of us on my group for moon 50 and a profile with 1 month every job. Comes with food at Portavian. But I don't be the buffoon one. Oh, and never can say, a wabwa, a fee a paman watching. Yes, okay. Is a bob on Tia. Of a musa only gem. Ever my group for now. That's what I say. Yeah, Dada. Indiana Pano best at age winning in an SU down on that Tiwachi. And then the sponsors nothing. Who be the D. Who be cobbling now. Wow, never my kid. Gas of your papa. Why initiate VFA? Yeah. And found say all the cylinders MIA 10 chobas or fill it. Gas. So I say be wash one way. Yeah. Said the sinking in obeying in our mind. Jenny Madden as a pea. Right. You want your good shana. I mean, Bombay will be a more. Okay. And I've visited chobas never. Betty's kitchen's never. Okay. Cage river. Sissy chobaba. Abasi. I don't believe Bunny Jansian. Equas wife. Yes. Eba. Sasuna major watch over Eba. Okay. And I've a 3-piece Eba. Yamina Eba. But I didn't many agent will say, in your chobas and be brave. My best will be a so be a bone yabutre. Okay. We are there when you be Eddie. Tuba need you counsel. When you have a tray, Q, lie bedison. No, what I say, my. It's very embassy, I asked that, and what I remember best. Yo, boys, that's Antimas. Yamin pass multimedia for Gosu Mutia catch Ubia. No trim netting. I am. I am Mamenka. I am Mamenka. Was a mood of us. Mamenka, so already a inky, Cocoda Bachelor, Mam Cronvan. She said, a Jumani now, I was a near Jumura. Dada. I said, I will go bring him soon. I wake over agreement died. Jumura. One as what seems, Nana, and I from us. Nana Safo on a natural
o amamre fie no apon yes on na echire enyum na ajuma on na echire enyum eye bibia nyame pa on the 6 na yi e wasotwe community center na na safo no wakam no cultural center am yakudi na otweda nti yekoto aso yidi yes nti budu community center yes ho na yekoye bibia nti nana kunso hina yi awanya minimu ano no ene okay bas na ba ko ese me de ma wa okay kama ya do na utimi ebo madam abodam 40 apoa ne wani tia baba sisi minchia yo mejire so osi minkanjo sa no de papa fi ma teresa chemi amase ma test okay eduru akoja no baba na finally e catch obi ase nyagopon bo a memenda be ya fufu party etintim tem esi tim ne ye me tem ne ye o tem ne de meje kumpa because me kosa aba ama me mo da ho oh na so ladies who ne mo be otimi ya ne ma o di Kobe for Bahana, Omotamaso. Kobe is a body home. I don't need a bow. Papa. When you say, do know, I mean, booster. A Yadiani, and Shadanya drew a Yadiani Anna. Udia, a woman, pediacras, on way of it. Say we are crumpo and a woman. Yes, sir. And Mamuja to dear Fusani ye, say, Renny Pediamua. Naminim, me call loan 1 year. Oh, aha, and I'm cooking Kumasi FM. No, dear, my. What would he? Hey, oh, no more. I had to be. Oba interviews that we didn't dream of maybe Oba interview be an Obram back. No, no, for me. Me, dear, my friend, my use as a minibia or some cocoa to be. And I didn't know Bamba. Ona kama se udi na nwumere se kura bia wapon enya de a ebemu ofo ekese oda utim se oda papa na one day how hwe you go through a lot etimi ade na kasa me ye ho dance se first day obam show you so empenfo be brain na frame me na ne boy say na so odi mo ba Israel FM security point ebi wa ha oba benya bi na wato bi o so odi bia ba ha de odi okwa ohunu amani mpikakra mani pikakra na titidi ye saying yo ubenya ensu a de kakra na wo de atra se bi agum na what say ne wo ka kokura na kafra wo ka Tom Brown na noa no na fra wo titidi wada me hu say yo ebrebe ne die na pa nwumbe na ta me ne di no ebre bia utimidi we enhye di perfume mi fufu ma fura esa fufu na am na do enye coffee organic powder ati kofon say me go so what be you vibe me ya ne ma de say and as I can tell for the father doc father me you are first a family party in the park retreat park is your banner be via come from the way jaw kwazi ye da se me ya hu so what Matias I dey have party no me better was p asada ya odia you kwasi but one pa matane mo we dey instrument pam here suma Christian ya instrument pam we do say when bibia sha say dem ko wedding o ba fe da bi o fe instrument na juma bedu junior o de otua na juma bedu junior otua o ye guy fucking area of how onu we nyina nu se kura no ka jem so be ko Dubai so ona na bruchi so ko be ni jama enti ono ayi tim kan na so boga na enti ono abruchi ko nyane na bo su nyami shira wate yes you da nyami shira enwa ena ebidi yes na adwakunu ho de adwakunu na de jemroki doctor yankona fe yankope coffee organic powder ni bi na yentitini na yo enkwala di pani di obi atimidi eye kama pa kaminya ko bia mpe ba ko bi ninhwe na edi wi a amfo no abetere no to aso opani no okofa asa adwuma no bae no enya atadwin akafra yeto no kwan hu bi eno yusu ono aheda akogye na saase ena wadwi atadwe no etu aye ne se chewe se onfa bibia enka ho onfa duro bia enguso oye no natural sene be na ode be ye aduano na nipadia ebebuo nipadua ne yie enti ne tie no kama doctor ofa me hu ne menka
in fact why adwuma no nyinaa oh yes I was saying because why adwuma no nyinaa na say adepa e na eton ho papa na emom no fere na wa mama fere asema o kan mi di hu for ma bro on say mi di mi show ani mi di hu for pa na oh me dey achew mi say o dey achebe oh yes say o dey achebe ma me fa kwanya isu na me nchia watiefo a sabre om wokɔ asopitra yɛ wo mujadura yɛ bɛhwɛ wo mujja no na wo mujja no fa na yɛ de ama amoa no wo nso wadan ho doctor ɛna akɔ asmakɔtɔ ayi kristoris makɔtɔ apitamin makɔtɔ abuchifo de ɛbɛdɛ wa yɛ kɛse me call dunka government hospital me call ya no ono drum de ma me ntimi ampija me say ne wusu an so pese o ye kese am pese me yet said them ma yet ma rom kra na ma ye hoya ntimi e de ye ro fa be ro ho a kire dabi ade wa fon ma fon pa minima mojedra me nti amanfo mo me obi a bia ma me kwa na makoma koto me kwa na makoma koje me kwa asramfo no no me se omo na kama asem jaji mi no asramfo wo panimo onyina duru se asram ye kwa asramfo akoje eduru asram ye nkwala onyina du ba bi asram nye wate ya de na aba na ba bi a wo se wo de faro na ase ne wo de ne namba ba bi sa me wo fa se wo ye boko de me ba chan boko pa they say mitimi didi they say bibia all right mitimi didi ye bi me pa cha ofufuo nto ase na etimi die agese mi no wetu edi na metimi edi so we ande yare no koy bibidoro an de mama yare no koy no ale me so ntimi ma me nya de te say mitimi nya kase bi tifa na yare na ye mi ana ayes aye bibidoro no ntimi amma and is o pese o ye kese yet some me kese na nyesa na o de photo by anke yenhwe se na sitie na yenhwe ne se na wasi aye photo utwa bi ache photo utwa bi ache ntwa bi nche de ntwa bi nche na oso na me so pa me so wa se ba sa mo itia aha na ma yeketekete me sha tari bia na wuro me gise me sha tari bia na wuro odro so nyina wuro anan de chew and de chew draws in de chew ani eto atale a ne measurement no esu kakre na ayo kabe nyesa na me se me ntade nyina aka we kura na nsi na me ntade nyina aka nyese na mti na mpacho woda so dae basa na dae be sa na duru bi ataso ada se me so dae na me we ko na ka bo kasagum ada se na me we ko na ka we ni hwan me ba no na ka bo no na ade bi se ai ada se na me wo kasagum asa mi tutu mire emire bia mi tutu bebre mi hu ya na matum hu ya awra kasagum emire sa mi hu ya na matum hu kasagum no aso odin me ba cho mi hu ya na matu ono so dai bebre ntimi nkan dai nde bebre omaji wato ai asori fie pen na ni pa cho e dey ti do objo na me ho nye emfa me na jale me yale ankasa yade ben sa so mo si jale osi mu yade no mo amodin sa adam sole na asobi oba bi no gina ho na otu bibi ono so sa ano so sa na otu bibi eye ono adasofo bi ka kire me se me da me so dae se ampa me so sa dae sino nsem bebere
Diane de bebre akos. Me nua ba me dem no ka se me hu se wonyale. Sa. Ah Jimmy ne hawo. Sa. Jimmy. Enye ade. Sa. Wa Jimmy kakra. Ampa. Jimmy ne hawo. Obi an kan jiro da ho. Mpacho de. Ko ne wo yiye ya se nipa dwene ho en tia se bia. Wow, so le anya doctor. No akoto aduru no anu. Eno ye dia. Auntie. Unim se wow pay yare ama ho. Ena yade a wo yade ye no so begidi ye se wa fa anko hospital. Wo de na masofo so. Wo de na hehe fo so. Enti yade porten wo nipadua mu no ye nka nkyerɛ ebi a yade no so wo nipadua mu no ɛna ma wo so atie saa yare no firi hɔ a o kɛse na open ebesa ba to se ekɔpɛ doctor ma wo ɛna aso om se hunhum yade bɛn so ne hawa undimi mo hunhum kro yade hawo wo bɛn fo Mpacho de bim nya bɛn na hunhum bɛn ne house ano me so dayo me so dayo sa me so dayo no bi to bi so fu bi ka kire me ampa na me ampa bem obey so no ho fe pa o me nyeska bia na me de tondu se me se apejan so man fast ka se me ya na me de hospital na e bidro so awo sa me so awo nti ma manya ka me de ko na obi ka se ka me se me de ko hospital na me ko hospital kra na o sam yale na obi me dra me sa apeja na o di na me dro so na di na ma yi so dia ampa o ko o ma udwale no no o sha dro bi egu ayim o si dwale nenom o di akofia kodwa na so dwa no ha ebia o udwale wi na wo dia sra ho na dia fefe wo fie wo koda empie wo pia wo hye dem empie na wo dia sra ho na wawo ti udwale bia enhoro o session wa enhoro ho ti udwale bia na wo dia sra ho na akoda stella eno so amana anko ma ye hoya o yale ya che ache na me ache na first me ntimi di kura me ntimi na they say no me ntimi di enna no na me ntimi nda me tikete so sa na ade ache na me ntimi say me ntimi di all right me ntimi na first kura me ntimi nante they say de me ntimi nante they say de me ntimi nante but em say wo kase wa ye hoya o yesu ye hu so aye hoya o sa me yim ntem pese me yim ho a ena we bia obeka se bia meboa oti o hu ofe kama watu chain waju asuma de o hu ofe kama sister you kura ka che agre nso me yim ho a da bi em se wa na hu sa da bi ene wi ase ho obi ho a oso onyina na ne so ate obi so anu osua nya sala ma yakete me shaka me kura me ntade nyina ase nya sala me bro me sase ya engro wate yeso ngro manya same me anboa me yim ho a hu se tia ne da ho na ma ye ho ya na me da bia me susa nye se na me wa wi hu atim se o ye tia na da ho obeye mobo o ko be bia de ne ko wa so du achi sa ala onyanko school okọ de na ne ba unyo bi ama ne hwe no nse wo akura e wo su e chance da ho akura eno ayi dunko amo wa kwabo side ana se chechire side u paya akura ho de akura wo sa u free akura ho na akwa adwuma na wangasa u TV as woni je wo ho ana da me so tie mani nje kura mani nje me te wasa na me su me ho sa mani nje enuare be sa na wo tedi ho de kontomire de bia no pa bia ye di kontomire ene kwa susu no se bi wo pa na manche kwa susu aso je ni pa nyina na e ma no obi wa odi kwa susu na na koma no buke udi anya usa ene ngo ndi anya misa ena body ampisi body se bi wo ho no
na yi koko ase bayere na onya fufu kakra so di fufu na odi yale na kwa me peja bi ma ya se me didi a me try se me didi a me sa ayem na me ntonduro sa so me didi a entimi sa peja me odi fo ile aja ba bia obi abra o odi fo bra na se de ene de ye be fro Dr. Ileja ba mo obi a kese wa ha na kama ni baje fa mi na me didi na me sai peja na o ye kese na me sai ya me kese na me ebase na me so mi mu pa ma me nso wo hu ne mai me num no se me be fon wo de so ya be mati o kese ano no nti me num no se me fon sa nga sa be fon na wo fon an wo ni o mani baje boy me so tia mani baje pa sa o fon ti se me wo ni baje mani ni say me atia ti se wa mani baje me to matata su sa o sha tale do be say better se fo ni kesi ana skirt why skirt me ensa sana de top no she ansana me dey straight dress but who fo ai na me be mo asem bia ne wa e be bakasa me boa de make na ntro bi na me di na me be mo kire wa de bia me hye de ma na me su if you ma try me yade no kwa na me ni age pa se masa bankwem na me didi kura entimi me se me didi amasa didi enru yem edru me yam so me san me fon me san enhye udidi a omin ma me timi didi pa nso da bia udidi mprese ebi empren nan ekura se de se aduane ho koko ase bayira ni ayinu emire o wiere se o wi befua nso na se didudu nyina ahwe mani pa yekasi o sa aduane o se wudi a ye enuane bi a udi a kesi yo fat ewum a betimi amwa yekasi ena aduane bi so a o wi a eno ase o wi no kwam na kogu yem enti adidie no kra bi ase ne osi didie enti na ma anya kese David mesima ya ma me didie me aduane be kra se nuane pa ho na se okonwura ma benye mmire etu be yese suma ya na otare na mo me wo me ba se me ye kama papa me ye kama na me kra me ye kama afire ya le ne be bo mu no ma ye kete they say no they say me ntimi nyam ma se ma fan ko me yare ya na ka me de koya na nya ya me de koya ka bia o mo sabe me drama pe me ya me ko government hospital so mo ame na me nso me ko dunko government hospital edmoje duro bi na me mu am pija o se doctor show na ne open on sanka utumi sade kwa de no azanko doctor no aka je ze doctor me pese me mu pija so me mu am pija me ye mojedro no amwa me na ma mbi kasi na dunko government hospital desa ma me nkoda me nko Australia na me nko chia Yesu maame Australia baby obi ancha kese koma yejumedi on fani agro Yesu maame nyame nhira wate brunyan o maame ne akwasi buafo honabo yaji enyi wa papa nyame nhira Yesu maame Australia ena de odi asema ba o kwaku frimpon se afro akua frimpon ma me se mani nje me ho kra me so me fi se me enye me hwa da bia la me su sa na me si we de menti as if you say mo je me talk tell me say mo je do de we ko to drugstore I say o ka che so be yeah you me talk ma tro ho ai appetite edidie ho na ni fa go school there na appetite no ti ase some I wo ho and the appetite na say che just obi won timi ndidi any friend appetite obi anenu mato any friend say appetite
Obi a nanu ato no bro no. Amatro ho sa. Na just appetite na say kire say. Obi a want me. I only a friend appetite. He say. And yet I'm tina me there banka somebody because me no mo jadro na timi page me dia ai me call drugstore me kire na timi page am me ni baje me ho pan so ntimi me call ma toy 3 stories ne ya apartment ne say abochifo adro na omososo no na me keka buo me say 3 stories ne apartment ne dia hey mo jadro e wo drugstore kwa no mo yi na pede frafra so na mo dia frafra ma so asuri nyina wae amfa tina me de bae se mo ane manye kese mam na me sam pede bi na se mo dia no odin mintime kwagwana se kwagu bra na already asemi me no asem yegusu atwa odefo eleja ko say baba the head of Medusa say kwagu enenye na kabinim sese do be the clitoris very clitoris na clitoris is what the coach enye twaba say no onye kai wo busa asem no na so wo kro no onim asan question to sabe enti eno ana papa okay sem no mo na me ablofu am ze blofu me se repeat am kai this the officer do na go to your friends 3 stories era ba bro so dey apartment govi onu so dum yansa pa what you interrogate na no am wo hu de ha no waka kire de sinanim pi na ninya be o problem but onim kasa na mbusa ne say yade no a ebo no a ema na reduce ye na wo ka ho asem no efati ni brain ana kakra na ibusa semu efati ni brain kakra The biggest family picnic in Ashanti is back. It's the only avenue where families eat, drink, and have fun with other Bibetuja. Masha ni mebia mentiasie. Masha ni mebia mentiasie. Asamo amedi tuja no, anu so ode kakra. Eti mo mfa nchame kakra. Ni nyina ne se matena television ho ahwe ne ma kafra adifo no mo Ghana ha no asa bebrenu a kokko ena kokko so hwe mo se che tuntum menti ase ebi nso agyatiri nwi kusu obi ase Nyankopon na asoma no na Nyankopon osoma wa diso koshia no ma yesi Mose koshia Nyankopon oba no ada no broni efze Nyankopon nim hyiranpo e ma ne ye kokko me papche wo ye papa no difo mo adaroma Nyankopon amukoshia no ona mambo ye kokko sa na efze obi okra no a o hya ase na o ye sofo bi a wuni no wetuntum but ebedru baby no eko ana life ana kwasi ana sima make ma boda mo ana ofada ebe mo dam no ano no atofo na bia ye kokko dodo so hunu bi no mun say kire se kokko ye de atugem no adodo na say buru ya atoto no adodo mun say kire kokko na omunan no nso na esi fom na say ya popo ho na nso no ho ne ho atuntutuntu ende etu na hwe omko achi se otumi se ese ho na po omo apo omo penku enye omu nyina o onye omu nyina ye ka binom yes ebinom pe kokko osem minim se bia omo hu ni se bia o ye kokko ya no na ma ye judia so natural bia obu no bi nso ani suno no ope bu a no wo mu dada nti no nyame frɛ no na wo so abe sofo no din so o san akɔ na chi no agya nku sira na obehye
betuntuntu o makwan eti akwasi dia na nko monye o ye sofo a di for bebre omomba tv so ahwe omno bebre kokko dodo fa se de wapo no de onya po no ntonto aso o da bia bi so anya empoho se ababa obi every Ghana ha kotra abruchimem o so okwa okono mreke saa ene ma nipadua no ene ye ne kan o de enkobu obi adi o wonde so no na kan anti unyi ni se bia mreke na di for bia no mo no bi ti abruchi no mo to Ghana aso no mo kni sa abruchi mreke ti bi de bi sende o fa omunya mpoho no asofo no difo no bi no omunya mpoho no sa mo pempo ho dodo are no etie nyankopon asem etie nyame na oto no oba oto yeto no oba nhye ne nsa ana mo oba nti asofo bi kura site be oyire kura to na no keke ko bonsam gye oyire to na no keke a oyire twi ti keke a ko bonsam gye ko hwa asofo e na o ma stylish o mu ti what blow ni tinimu blow wa ye na case abam obi so ha ye hyen wa twa kogu na tiko sei so ba ebinum tin no dia boy atu sei ebinum tin ya se Pastor Chris ebinum de sa eno no o de batwi mu a ye fre no soroka o ma soroka na o to no se ma obi yire more life ma onye se obi a obi yire baby a so ko bonsam gem so for na wo kan so wo no so apo no wa wo kan wa po eno chese o munyai so for no po mo hododo me ko ai niko ho e obekwai ekwaji aduru na Abraham ko na osofo bi esi asondai e ho na me ko e bi na afi me te osofo nka na mbi so ofani kuza ofani ko na osofo ya last be na osi asondai o so wa ko me na duru awu se se wo mo aduru ni bi wa omena se ma ye kokko nto kope kokwaye o de ditira nye yese o ma no na che no ma no se ma no waduro ye no mu kwasi on de o hwe ne kala ne se ya ho kala ne se ya kwasi on de ditira nye yi se ne sabo na emre ti ne sabo no ehunu yamye enti ye na anye yi eduro no ene na mfa usu kura nyame nim de ne nyame no kasa na wo ko bena de nyame enhu ana usuntuba nka nchoza ade a wo ye ne nye na akomene no wu asabe eye pa me ka me kwa kasa ni man na esesi because a diffo bi o mo hye nkomo afi bubi pa bi no ye diffo panifo a o ma jeje tati bebri but wo be no no o ma ye kokko dodo ano no na emu anwe yo po hu o mo po akwati sase mo o mo po pempo ebi a na enye mpo hu tu de ofa mpo hu ye be bie phone line na tu ko na atofo bi nku egu o dem o mo sra no hu ya na ko dem ko ede dabi o ebi no mo me nka so mo nyina hu me si atofo ni bi sra obo ho anu agije kakra tse kokwa na sitiwe de kokwa na jo he nezo e na agi so opo no ho a na everyone across as my kokwa na simbe so be ka bi so say kakra fa no kokru be ka bi anya sa de uye obi anya ewe hwe obesi ebi wo fi enti mi hu ni ka ye okay na je go fi say secretary na kokwi na jo opo no ha secretary na ka ye no so called the kwai ye be kwai asem no bisa so fu bi ni so kono maduru atene ye mu no am ka sem bi njiro asofo no dodo na tu kwan akosere tumi a ombetimi dia ye omadwuma obi ho no mo a okoji beni kaji bi eduka nani ase nti se wo kufi na wo ba fie ansem nyina obetimi edai aka kire wo ma me de ya adoma hwan oka kire we bubu owie ti afre obebu wo no enti fa se bra fine obi so no okoji kawa e de hye na nan so a enti wo se de bia no pe have shoe pa ena obi so ho no mo a okoji aduro ya odi dware enti aduro di dware no omum di aduro ni dware no sa aduro ya na pepi so apart from sa a man wo aduro no a omemene to omoyemo a emom ye ko no mo white na ma we die na wo kan ye wo aduro no omkoji dware no so etimi bin omom ade no eno so emom ye de kokko enti no wo ha base so fonye kokko base so fonye kokko Pentecost so fonye kokokokokokoko. Apostolic so fo onye kokokokokoko. Roman father enye kokokoko. Na mushroom church fo no.
enu me bra bom fo no one man church fo no kwa obi ho we natural kokko yo natural kokko enu ho yes enu ho na omo kokko na make no so obi bewe omo de ohwe omoni mu omo kokko na different ai say asra kokko ena ekofi uja fo kan so ko mo dem mu a enkwe se sofo bi odisofo bi nya nkanta spray gun ho no ne cream so wasra no gwagudu mamtwam homra we healing hands heart na ni nyina ne se se ye ho fam no honam fam awomone a edu so atentwe omo hawo wa brabo a agensrepe eni mpeteku na no ye enyina e healing hands heart na ni nyina ne se dwumadie we Christian non-denominational organization na o hawa edawso nyina through the power of our Lord Jesus Christ na ye ni nyina afru so na abo ama ho ato ne santi ye sempaka no ye de ko na ye de akoboa enipa wodom ato kese na wodom epemwa afri nyankopon chen wo USA New York ene ne mpotem ho ena healing house at yeba na nyina ne se ye bedru New York City ho 8th April to 10th May na just ye kodi bosome taupa enya bosome ketwa ni nyina se wo yare hawo promise and fail se onkrata a delay spiritual attacks marital problems there's our emu nsem no ana awo nsem ne kikaka wo nyina ni aye problem ni nyina aye healing hands heart ewo USA New York and important model nature say what 20 Mr. date ni 8 April to 10 May 2024 very near Astor Avenue Bronx New York USA obetumi afre ana book appointment now aye +447 701 099 902 +447 701 099 902 healing hearts your set time is now we a pesca for ena omso men kan cho say yare edidi so nyina me body maku bi wo ho afabra say diabetes be ma nko yi prostate e wo so onno mpenu aposo ya awo ena wo hwehwe nam yade adokro e ma age ho anyi hypertension anase entishewa asthma minim kro anayem kro stroke le do ato oba nsanwene e so na wadi mapompro gusu atwetwe pupua so peto kese na be ma kese afani kire o pesca so e kumase ha en important mo be hu ye o bantama ko fano chi ru about no medila fuachi e de oba bia ni so aprosa kro na sa ru bank wo mu e ho eni ho se wi oso mpomam ye the Church of Pentecost die enwe en atakwa Roman stores ye Zenith Bank en na edie enwe Frepesca for 0557 7385 55 0557 7385 55 and 0268 477 660 0268 477 660 Pesca quality health we air Black Rock honey whiskey and Sandewa na ni nyina se nonom enye de kafra nonom enye din ni nyina se enam eye wo ya nkasa ye wo ya ye de agu ensanom nti e ma ne nom no eye moton ema na ewura wankasa oni pedua a o tenkase enokwasem ni bibi foforo abese ni pedua eye de na tatere maso ayire de na ne to anumpo efedodo ne bo no so eda fam na unya bi na wo de ice fra na je se blog no wo hwe nsen ata ho na wo fifimu a utim se wiase de no ni nyina no e Black Rock on a whiskey ene wo ene de afra e wo ankasa dwene ho ne hwe ne mum emre dansa hu ni unya frije du nwotwe amenno bi na wo yo pin form so a menno bi
baasa menka jo se nompe nyina so ane so ne de ba wo mo chi dompe wo no omo achi dompe ato afre ho omo aposo no omo aposo wo mo nompe mu omo nya ha akonya accident dompe mu obu obi wa ne kotodwa ho no ne nase atatai bu ote ya opa wo dompe baasa bra obesofo problems ni na e de amount yare bi disease strogonorrhea edam etwere stomach ulcer sexual weakness just why emrempem ni nyina e ba so e odresi kro obabi amane mema da me hwe wo ma ho bible yie pa sa no ultra modern machines no so ode bo adwuma ho a be hwehwe ni pedi ma check ups ahodo nyina na ama wade ho kumasi atosu agogo ene ho yo agogo government hospital da chiwa tema community system lashibi yebe Bowers Club ena kofodua ejuso 205 bus stop ena sunwan area 4 magazine abehu ya 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana 0244 988 004 0244 988 004 na ne ba atwe kom we airdrop apapani ejumadi bia de bremo afi bia na nyina se Easter ya bedu eno afahye ayedie Yesu awuda super station love 99.5 FM ni Nhyira FM ya ketama bobsi any road safety campaign for any DVF nyina ye jumadi April na ni nyina ne se ma wadwene nkoka na o kanso se wiemu nsa kiraye ama murunkum ana wiemu ayekusuwa hu sene obesi akaoka check your ties ne hwe fa seat belt de bo mesro men konom sa emekaka se wo kaka no ani kumu a gira ne da onkwa hia owu ya ebi kura so anu owu na na mienu atwitwa na sabe ya pepa to pepa fa ahwe ho instead ya pepa fo achi no eya homete sempa sewa enkuo enu hu awu ma passengers ne aninye efise omu hia se nyina tranquam de bia sar multimedia for so ihia etie multimedia love fm ni Nhyira fm enna yene national road safety commission ene dvn yaka etawabo de dwumadi bro sponsors peske omso fa ha ugina bra na oba otuswa ye moto nzu achi bema obema no ketua bi enso yebebo bema kese pa amo ayasia wa be uze obema atem duba ya atem enya sanketua prostate enlargement na prostate cancer ono mpenu aposo na oya diabetes anasem red why wompem problem bi e fa wo ho fa brama yenyema nem yade ahodo tu aso hypertension asthma ayem kro animum kro stroke stretch marks and wrinkles ni jazi yi nyina afri anim ama onim na amoamoa ni nyina atumi adaho ama ho ato bantema ejiro about no so konfono chi ejiro about no so na abehu ye medilab fo achi enkran so Accra La Paz Nyamche Junction ye be Crown Prince school baby ani so Professor Crona say you rub bank wo mu no emo ani di enuma so you also pumem ye the Church of Pentecost edian we takwa Roman stores ye ne Zenith Bank edian we for press careful 0557 738555 0557 738555 and 0268 477 660 0268 477 660 tabia tekum emano sedien tabia tekum na jeze bema ebemo tekum obema sembe koyie waya sebe ode obeti atenkade na jeze sexual experience so die jai ovanya we obra o dom tabia tekum kama pa udwoni chirim or straw drug stores and our pharmacy car and our pharmacy be a top of the road to a friend 0243 686861 0243 686861 and 0245 749206 0245 749206 we ya herbal clinic our number one natural herbal clinic
a ye triti ade awudo bi a didi so yi awo ho enam yare process problems vaginal infections air body pains heretosis obi okasa na heretosis obi okasa na nanum eyinka hernia piles hepatitis typhoid any yare keka ka wen ya yokuba sitano so ebuakwa road yawo Supreme Savior School Junction o kan eda mako ufri school ho 1 2 3 4 ye in your no school ana betumi afre 0244 582787 0244 582787 Kofi Zian natural scan for a free screening na free screening no obi ho no mo ana say mpempi no na aresa bia phone bi free screening as free screening okwa say am betodiro we ave man bi say eh na say man kan sa na mo ka mo me ho preko dabi Zian natural scan de o ma ne say over 100 cc per ekura bra na sa free screening your movie 1st April na the woman say obenya free medication obesa aye free lab test no wasanya free consultation na fei your screening for stroke asthma ulcer fei so ebiana infertility unye ya furu ngo ba na sa ade nyina no diabetes and high blood pressure sexual weakness and wani na pacho so wisi wani how bia no me pacho free screening akova and afiko ku ebia na etua woto polewa oba Zian natural scanning ye free screening bibia ba kama he sa eye afasudie de ma onyina no ni nyina so do 100 Ghana cedi pe ebeba yebe mu oduru obekọ lab free consultation na ya sa ade ahwoyade ama ho ato ewukumase pankro no atimatim Lumba Junction for 100 Ghana cedi pe ebra eye yaso ye 1st of April na bra be enjoy free screening ibi number sabetim dia frɛ age ehun kyeremu pa eye 0246 594 117 0246 594 117 na yeka yi edian no a weekends na be occasions a wodo bia so a wo yanim bia no sabe yemfa suo so ye da anya yie ya nansa ehuhia abra ya bode mu a ya hyehyia no we drink to celebrate when we are happy we drink when we are sad we also drink na drink na wo no sana benom no na so no ne papa emu different we there Accra Brewery Limited say embrace your cool with shandy na no say shandy na ya ka no it has been flavored with zesty lemon refreshing taste bi and the alcohol I dey atwas here and to say a very rich flavor ankasa and you know one pensa den no timi enjoy mo tom e ma so pepa a club shandy embrace your cool with boswe shandy no mra wo ho unya mfiri 18 years a manum bi na afi so wo ye opemfo a so menye dai manum bi Accra Brewery Limited for say opodedu otua omo ha betuka e de abrawo number se 0800 433 0800 433 Shandy Boswe Biankon kind. First a prayer ebe. Aye Easter Monday na aye sika Easter promo any day brewo. O da star 821 hash na star 82 hash na we do be choose aye option 6 eno no aye 10 Ghana cedi pe any better wo. Na ye to 10 Ghana cedi na him jackpot no na wini a obetimi wini 200 million. Na ti de say 1st April and yebe to sakrade no edu obi a oni fie woni ntwela so eto entu de hyase to a day to 50 cedis 100 cedis 200 cedis to a day bia te be koduru eye 1st April no now so number enso ahye afidini mu se twom etie nwa ya no you are likely so betimi awini 200 million no na za 200 million ye chema enipa e dey and 9 say fa ni say 800 million and a cheddar no 800 million enti 200 million when ya wadafu bedi wadafu bi ani a onsu bedi na 10 Ghana cedi pe ana beti bi enjoy sika Easter promo bi na yetime di enjoy Easter pa
Chebi, now the more you charge, the more you this. COVID Tiger Nat for, and Chebi and that's what Monka, a year and some pa, or more the Ebrayem, or much me who say, Eddie anymore, Nelso, and any biaba, say, a year atadre, you're going to sakake, a oh, sir, you to be cry at the charge your battery. Say, you know, quo, say, Ukrano, we more Timo, won't you be there now? Nine, a bit of a more free bows. Nothing, you know, or bound of more than then, and if you want to miss an Emma and you be back Unya, COVID Tiger Nats now, the Portubia bear fine, or sortia, maybe enum, na face with Mema, a year Umujano, Eddie, a year Fusi, a Husie, na face, you know, I'm a pressure, so I day, abba from cool. Bema. But you so here, but also one casano, no ya now, Bema no a bremoa, any munya de Udisiana Coa, and a face, you know, ma or sperm near take, and my wood me a day, Eddie, Yanfa Sudia Bra, woo day, woody a year, and Pumua grono. Nina say, Ubina warm, and now a cold water, now the Afra, not one church, said Wakano, Ukaku bit me a day, Eddie Afra, Ubit Miss Wood day, I mean. Etiko a year book trading enterprise ewo dum ebi ewo hono for the men's scale wisdom amache supermarket ewo tech junction tasi rank ho KBS enterprise ejase station near Methodist church afeso premium nutritional center santase ebenezer herbal shop ewo adum ABC Mart ewo pataso ben police training school no Inshira FM security checkpoint ha oba benye biato na osai kwabena shop ba bia wo bia na honso pese yede eye COVID Tiger Nut powder ni bia de ebro no empodifose from no mbitu car e de abrewo number na 0505 40 8862 0505 40 8862 and 0200 0200 777 277 0200 777 277 simple scented shower gel and na aba eye eso na first one ye de eye don't touch it ubechi aso na hurukutu abi don't touch me we die uhwe kakra bia no na obohu se ama eye adwale no aye easy usa brutifo omudwale de pass say huro dey na say ba do brem azura bia he kofi bitim kovura e kwasi di bitim bizu hwie kofi na mi so kra de asa ahuro nko a usa ayi shower gel de epu ahuro pa ai e ma hu su de eye hwam eye titru ne eye simple scented shower gel ya abadwama suyi eno no bi be se eye dermatologically tested into all skin bia no so we tuntum so we kokko be ma eye o skin no aye na aye wono orange blossom and pomegranate nose flavor abe patcho bia be de ebe konkan de ama wo food and drugs board so age atum ye fe no simple scented shower gel me patcho wo eye baby a wutim na pese wutu bia o frɛ yan ya de bebrewo number se ne 054 817 7018 054 817 7018 oko Kumase Anovero Cosmetics a obeye bia da atu one number se 0531 598 484 0531 598 484 Steven Body Enterprises so one number se 0271 943 398 0271 943 398 takrade enso freyin hona benya ye de bi bebrewo number se 0243 887 930 0243 887 930 and nine crime pumpuni mantemu so number se 055 272 3016 simple center shower gel age babia 3p garlic mixture and also a dura yede aba adwaman so a garlic and yatwu nsuo with a other natural plant juice I pacho vitamins and minerals ase ne de ma entimi pacho yemfa nsuo mfrae and yemfa sija so a natural na a organic 3p garlic mixture piwake for and ede aba unum bia fasoje wo mu no do so pa a immune booster
etimi e ma pressure so ba fom wo ba menstrual pain ha wo ya na wo ya seta yo ya make have 3p garlic mesha ayede amount high sugar level etitiriye numbers ya na say etitiri obi na say asensen sa ontimi nye de enkokom obesity wa echeko stroke na say asthma na afenzo eya awo so odwonso awbre na ya na ofo ekapu wahu ana ya na wato ba ha make am for 3p garlic mesha amount onum bia no etima osi ho so e ma timi ho sisi ho so ankasa obo so smart herba akọ ha benye biato kuma se dani herba misty herba kolnak herba ana apidanka so benye biato sara na insha fm security checkpoint hanomo 3p garlic mesha eye common frɛ 0248 928824 0248 928824 and 020 1000 021 020 100 021. We ni nyina se eye hotel castle Gadofo eno eye hotel bia okwa wankasa bon se home away home na eboa ma ho afa yie pa nya sanketu akra wankasa relax wati na ko jiwa home ho ene ma bebre ya befo kwan so ene ho bed and breakfast gardens bar event center restaurant ura biani bia pe bia usabeka lunch bar rooftop bar any Wi-Fi any boadwuma oda bia beso bomode anso do be chim hotel castle Gandolfo na adwuma fo mo adwuma nso omo adwuma yi papa omo kama na security so tight ho na ohwe chira kwa wasafo around Virginia former registered general officer da be hu ye frɛ 03220 22866 03220 22866 and 0552 979 0552 979134 for further information. We tap send there. Yebo ama wankasa diska atu phone so na wasend dia befie. Wasend dia befie e wankasa phone so say dollar say ilu say pounds ni nyina wa na send na odi abeto account to so UK Europe USA Canada ne kika ka hu nyina se abeto di pano account so anase ebeto mobile money so transfer no unya transfer tap se unya tap da send this stays ke bia be send bia zero transfer fee na jese ya no we download tap send app no so binya $5 and now £5 and as $10 na just na okro ni na as first transfer no ma promo no enye Israel FM na Kaiser tap send is your UAE Austria and Netherlands tap send papa eno no hia sala ko fo bi to reserve pro se fa ha no daju nyina bra na ye mo apa ni nyina ne se ya bodua anazo akwantu sem odwuma sem anaze adwuma na ohwehwe woda na wo bi eno abeda ni nyina ne se odwuma na enkoyi fa ho beja na yemoa na bibia tumi enkonkai eso kwamreso ji na yire beboa na bibia konkai bibia beda free pa hajia sara osawo hotel o Queen's Park hotel ebo adwuma wa grasa mayo ya faka o Dr. Mensa be fro ke wa na be free 0243 134535 0243 134535 na just say one konfo yi bi atwetwe enkomo we Clubia Charlie Ninya say enjoy refreshing taste of Clubia now we unique refreshment ya crepes flavor na ebema idea no ni nyina celebrate no celebrate she no akoso yi na ama wanka so afili wanu se bia de tetensa na kama pa twabi didi ena didi wi nso abetibia twabi na ni nyina club beer crepes refreshing perfect for shelling with Charlie na nyina ne se the flavor a new meals no amu afili bia de enoa ene club on manari nyansa to ho onya frisiado ngwatwa menu bi ena oyo open for so menu bi fufu party yedi kai boyusman abetra se yedi kai ka wonsem nyina edi atremo
fufu party no program bi de bremo a eba so 30th ewe ani ma kwa bi ape bi abenya bi adi ni nyina ne se so bibi abetum dia boa ya frɛ number 0245 594425 0245 594425 na just meme de ya omo maso ase onga eno ene ye maame ne nsaboa for faith mobile clinic ahenema kokopin 18 mu ene edi adwuma ni nyina se usisi oya wachi bremo wani ena wo how diabetes hypertension sexual diseases ni nyina afabra yebeboa na yo mfidie a ede hwe ni pedua no mu hwe ba bia hawo no na yahwe yi ni nyina ama wankasa ho aba faith mobile clinic yo ahenema kokopin 18 mu owo Western region so abugo so Accra so trum ena Kofodua Laundry Masters Road ena obehuye ena Takra so Anaji Police Station ho afre 0244 583859 0244 583859 ena ke edugas ovin papa ono ena ede ovin papa ene gas ya wodo ba benu an ye de be hureza abefo niema no de ba wose mo amoye choba afo utua hafa wo de be ma fa kofi na afa ko ewaduane se wa we de fufu lafo wa hia sa chance wo nya bibio ko ke edu aso be say on ne twen koma friends 0243 365873 0243 365873 omunyina aso asemu ene de fufu party ebro Maame da Gomba eka ho bie na ye de dwumadi nyina eto so Maame da Gomba se yenka ncho said the here da ointment no wotwa so ahotutu honamani sawansawa wa honam ye oya bomode ara man san ka bi enu achi esoro ta ka oba ya fa bi sra kra na oda na wada onyame bi rebo no ho ban ade a chene we ahodin mu the here da he ba me hyade malaria ne hypertension diabetes wonu mu ato a wadura no beti bi adia mo ahye fefefe the hiada capsules enam yade gonorrhea obabu ohodoma enam yade adokro no sedi akokono adore wo membete kotun na wunya bidano no ma ekum sa aburo ni nyina ma fe wa ya se no hodadi na fe achichi ni mu adry na hwa de na fe fa hwa atum se hrom to babu abagro no ho agro aboa etse de yakazo onamro fruit to ho nyina ese ho fo kakra ema ho uhia de here the capsules ebeboa na atuni nyina ase na afi ye de ho kanwa bonse ahoto aba na ho asisi ho so na so onye feelings the here the bitters koko omojem ana se free honam dua nani ni nyina ye betu ase ana afi the here the metro capsules no ye mema dream mema didi wo mpam emi e chine tum se more peerful than a sitimi wura me das the here the Maame da Gomba ni nru no ebi the here the bar center na so ye no e won kokko awenade the number is 0242 712113 0242 712113 na no makasa onam kanka de nyame anim nie woni bitia enye kura o ewurade wo kenka akoy bibie ho kwese wakofa oba na be bia die so na boafa se latre bomba shiu shishiwa so ajun so be 3 days ya wonya masa to ade me ko ema wo humu me kama tuamu ma motuamu bon a shishi ubira obi officer na ajeho ma hummo wate be ma die ma we say Matthias Ola ke be from Sofu chief ese uzo so ho be so ho mpo ofa me mo na ma me nkanti o wa o ka dida o na ene se ohomon wunya Luxury deodorant spray and body splash na eboa ma ho yehwam me nua ba na say oba pa na motuo mmon enya sankutwa na ne de na ehye papa oba emma motuo mmon Luxury deodorant be spray ho na with the body splash na gu body nim no is so refresh bo se afi wan kata ji wudi say yes wodi mu Emma dear Storm Runward and a legend, Emma dear Obsession, Instant Crush and a Mademoiselle. Temptation, both men and women,
obi share says e wouldn't offer them can be you minimum of no e transi kan sem ma motom mon ma ba bia mon bom food and drugs board that jatum ebu Nivera Cosmetics edum po Segolane Ziwe Cosmetics edum A Life Stephen Body Cosmetics ewo Dr. Mensa na China Mall so benya bi Kumasi Prudential Plaza A Life first floor first floor Mrs. Nochi Plaza Danwe mu ana wo. The number is 0240 152204 0240 152204 na nakasa Alaska Star Enterprise and Kancho Sebra your number one key distributor quality and affordable wallpapers any blind curtains I share any honomo amanfo agina tum papa tie the omuni say woto ne wallpapers ni bia emfedi papa da bia febo wo dem wo fe blind curtains na tie pa eni nya hwe ensei enso so Eku panel newest product or their bar and a bedspread modern TV stand and a TV backlight bedside lamp sofa covers need the creative watches need the cake and who wakofa their bar na when the Alaska Star Enterprise in your manusina F4 or doom on the Prudential Plaza the day first floor not plaza dan wemu and kind circle tiptoe lane and I said to do one MTTD office in the day anyone I say Eco Bank Freno 0200 281080 0200 281080 na kasa opese otukwa akwa bruchi ohun waye bia emfa mo fa ofarega wore ni tru nyina mara instrumento so kodi so janso okọ ya mfa no ohun why de obetimi bia se wokwa bruchi na nso so amamfo ankona hyemafo ndo akosi krobi so ne yaja wo na yasa abo waba Kwaski Travel and Tours and ye come for the amount say ye do beko Canada ye do beko USA Germany Austria any nkru ahodo e keka ho na ba ne se wo pese ko UK so ye do akwa akopiem boko USA boko any Belgium Spain France Italy ho nyina ye do ko womo pe anaye visa before payment yen jiusika bia ni yen jiusika ntue botom fankugu ba bi ni ema ho nkɔkyerɛw because ebi kura wo fa bi so oboa wo sika wo wiase nyinaa no ehye wa ntimi amfo ankodura wo wie yaba obɛnna musa na afa ato ne nsa wie no awia no ato na afa wo wukɔ da bi Kwaski fo ema wa bra ponsei Kwaski Travel and Tours pepo ado akɔ abrochi wo bra ya jo visa ma wo ansa na ya ji usika sika ketua bi processing fee ana obetio wutwa wi akoda na dwen ho visa ne ba ya ansa na waba na obetio sika na waje onso wabrochi nkrata wo na okoro no wo ma Kumasi Ashtown kunadu yadom astrotef no ne opposite ana wo mo ewo na se sa o mo si library bi honum honum afia ko bi library ne nchen twia so na bonse ese paintiful bi of fantem ho ana to ani hwe anim tintin so bo so mo ba abro sa bi so honum Kwaski Travel and Tours e ho ana wo mo wo 0244 737345 0244 737345 and 0200 4484 48 024 0200 4484 48 0200 448448 na no wono makasa pemside job training ye ma wonya nsano adwuma Brian Chawala tasemna bar soap any body cream shower gel woodyside floor cleaner any emotion paint word be paint to fee fresh yogurt cake yo any milk ide biscuit pan yo any meat pie no ne ade eche oni nyina wig ni makeup de this is I from any de cake ho nyina omo kire mo 50 Ghana cedis registration na for wotua training fee no 600 Ghana cedis nyame ya adoma bosomi aye ko wura mu no April abosomi no 19th education 20th ana womo yes adwumadi e wo Kumasi Cultural Center obefra womo 0241 604702 0241 604702 Pemsa job training de wose eye je me pa chewo ensapa de obia nya no wadum menum nsafun bia ate club beer Charlie e wo dwaso pomodia na pebinum
ya o mo se ma ne nya nwunu kakra na ye nwunu sa na fifre te no sa na afei uhwia but true aya bo wi abo te da fall o hinum kakra na o to feel yes and say kamba club bia de chale enoa na ese enum bia de enoa ne club nana mo baby a obia no nana me mo nana bi nana so na me adominim se ne ho ye papa ya ma busua ni nyina adwo na me enhia obia mama Evelyn UK mama me mo adwo na se mintimi mfre Obama esto bon mami nchia me ofa Wednesday ke adom one ne yire Mama V ono so ewo Northampton a ewo UK eho na omne asori ba na yire man bi nyina na ebo ho nyina so aziefo moni jemfu ano no nanu ya na obe ne mame yi opiase masse papa bi ore mo fa ne mo fa mentimo nka o metimo nka chepa timi papa chewa ofa mamintimo nka ofa minimse manya kan die me ofa dom metene nka sisi a ewie in the world enso eye ekrobia ye bie na ye bebie atia no foforo ewo eye asromaso enkwanta nyame pa face prayer na ekurbo tae ene se ombe nipa ye ombe nipa doye wa ahokyere ewo so ombe nam onyankopon adom so ene papa yo so na yayo papa nipa bi edi dwuma bi etise ya na omo ya de o se nyine tumi ko ne de enmu nyagota akire na yakobo omo ntinya pa first pra yebekọ asromaso nkwanta na yakobo abusuafo nyina mame nche bo fase King David Mensa the do afre de Jeku asromaso nkwanta michiao na machia osofu dani na oshira me ten and your friend long let us a long blessing odifo Elijah Opoku Fade School Junction okay academy ofia odifo over yemwado bacha omeje so yemwa kwa banso over madaroma bacha so be hu akwa no ase o mehu no akom to me ye de sana me hu no na so hu ni say over medawase abrantie no tie ne nkasa yem ne niema e weke no na the same thing am oka no pepe na ofa abusua bia ne mu isemu abusua bia da ewo yememu hanom no yewo omagina eniema omudi gina ye omachiwade ene omakraboa sa na niema ni bi won ma ya na etode bia ye fa ne tra ofa ade se bra Yesu Kristo wu ye me de we ye mfato because ye wo yistemu na ye kosie no Bible say omo muni bo edito obodan na no ena amara do no wonum de ni seal esilia no meaning say obia ni wonum obetimi ayi yeah kopim say wo hene no odi ni seal esia no ebe ma kwan se munyi anza no matimi ayi we kire say o man bia wo ni seal ye buy my Ghana mo over you will see la papa so here office of the president abun so mu seal na da o mi ndimi go use da bi because me need to me no am the use say seal no eno ni twi e fe no so ano good and so ano pepe say ye de kokompo every Ghana e kwa ye wo ye so ano e do so ano good ti kodura abrochira abro ni mi say we free hin o hwe so ano no a otimu say free Ghana ana every Ivory Coast ana every la Côte d'Ivoire sanity pepe me da wase pa twi ne de what papa abende eno bu baby ma me kura na aha enti we no na busua na ofiri mu no ofa se wutie ne nsem na o kana sa brante ni di agora na wanya yenum bia me yan lay hands ni ambreki a enne ya duru ba bia na ate beti afaso pa simple bebrebe o ba bia waduru nkura de ntefaso no ya ben fi se pa nya agro ehu so ben o kwa start smell gise nyame bem
because of a enipa bebre ne nam abontini bebre wonim se obi won ma na yese akom to me no wanyi obi amana amoa no nti ate afa so ne no sa to me no se utira nye yie anase se wanyi obi amana ampae ade na mfiri wo so a udi agora de beku ebe how pa na nso nshranka rade se nyame nam madaroma momo a mode boaye ene nipa a mode maye so nyame afa ye so aye bebre ama obi wonom kra ne de nenka na tinkensin na nso nyame bemu a na ayeye enti enua de ne nyame bebem wakire nyame ya admo mmra na yemfa ade na eha na na chiwade nka ne ho beto no eno ano no ama na de no alright ntwofa sa enetie odifo Elijah number eno de betu jare na mami so odifo asemu yi edru kwada bia mi so okira ya odifo betra se counseling ye 1-on-1 oti nanim na wo kan wasem kire no ebi wo ha no wosre bi wa no abontiriko bi wa na wa hwere papa nim kakra na adwuma no gusu ofanzo shadi o papa na ekoso na ya na metabisa se akwankyere bei ebisa akwankyere ni hiame sa ensuo bi eye enwono abanyankopɔ me ko te ha ba bi begu ma ne ye de ni nyina ya akwankyere sa ya kyere obi se krowe mu okwa kohunu wan asmasi na kotra ne nche e akwankyere obi nso yase fa wei bra fa handkerchief bra ne mompai ngusu ne mfa ma e akwankyere obetim de oya ba betim de apo obetim de bibia ne odifo beka fa bra no eno na ya na ensenkyere ni di akire eya so mre ne so tie keke enya saa de na ade kono saa ena ye bibia ma wo ne mom gidia na ma wutuo no ena nyankopon bekina so no ay bibia ma wo nokre odifo nya pochira medase akwankyere bei medase ye de ade e friend say drink ene ye beka say anode ye mebo a anom ne enti eno eye doko obi betimi de communion wine obi betimi de coke obi betimi de fanta wo de obi betimi de aba no betimi de malt yeah so obi so onom klofa ono ne de no obetimi kura ni gidie be chense bi kura onfa just kube ensuo keke emfamara yeah na yenye so adwuma ne ye be bompaye aguso because ense Yesu Kristo obewu no ofa Bible so ofa your friend say ofa anode no hira so na odigina onum say we ani mi moja and ofa pan no and obompa aguso si we ne me honam Bible say free onum no na enkrofo bebre say akwa we wase we ani ne honam no anum ne moja ye maifo ye maifo ne abeyo na manu moja asem no enti ye wo Easter mu die we ni ade a ye gina so aye ne nyame apevu we no e de amaye ofa me number ni sanse na nipa ni gina homa ne so denden okay yo se na de obedia dance obedia dance ya she nyame de ne monyam ami number ni ye 055 733 95 733 95 Anna says 0240 96 77 57 of our wadaruma we know D for Elijah my telephone number yanko ahomano so hello me bacho udin me bacho me de Julia wako D for Elijah so e pen me bacho ai mako e de na de ko e na dance e ben so na wudi o fampacho na me yare huna mi na ya ya ntumu chishime makuma mentimi home e do na jo mentimi na na me de ko D for Elijah asuye nti ne ko ye no na odi akwanse bu fom ko Tuesday
nti me call your friend saying na spiritual marriage have but me call man come atem ono na ka tem say ya de na dam so no spiritual marriage nti na ya de no aba me so so before that contribute from because fear we did 1 week because me kono me padi die pa na me kon we did 1 week no manya ma yare sa nti ma me dey hono mo ye my share every Friday Sunday dia me ko after so me ba fie na me ya kwanta wi me ho to me no anso ha o me se one day me to wata na skani look you do mind and you gonna have cry into the year band or you too high and you know say sister good afternoon or say hey me for what and power na me ga say dey saka wa for cry nti me je shimo ho ne ada bi no say oh ko kenam ko bo onyem nti me ko na me ko pepa ne fie ma na me enwuru kukum nti me dina chiko nti me ko e no ma me chuma me no afa na me suro me say dey do me sacrifice then you know na favor sama ko di for a favor cross me bantam ta mami shi no ma me amu e mama e di na ofa mami je se no mo mama na she kwa na ni hope nti mama ko me pata nse me ko fa e fa nse dropping na ma na ko fie o ti da bi mama me pa show be tell me kan na mfa ko wai nti we na mo fi mo set mi pa mi ni no de me ba fie na mi yi no ma na me say bi ko di bo ashe ye me na ofa ngata bumabam o me sa me ko na di fo ba me atro fo na me so di fo la ja ja on ti sa o so ko fi mi no ko fiase on so ni papa pa on ti mi enchant ro afi de situation because it's life my ko yeta fa na nyina ya ga na akwa and some dey on the buy no me share that me fa uma madam for nchen na mi yi no ma go o me sam say je na ho no me na me dia o bi na dia mama so bua o bi ni ya ka do no ada ma ina do na me say bi e favor and ko di force na me ko ta so hu o se je pa cho mamba ko me say bi guy because we offer yam say bi to go afi you come in na ba kwa me yi bi afen so ma me no be bi am te no o America on so me hwe no on na ma ko na ko kini ho ma me ki na ho no o ka dem say jen me do the power temple e be tumi ya de sumbu ma last be 3 years no kind afen ko di for buy ma me enter o ko America o friend o ti jen be be si diamond o be si diamond me na me see you na me dana si it's all America ho it's all why 38 foundation okay me dynamam no different here and come in be me gina da ma brabo mu no ma chama chimba bibia ye afo fo so adi fo so otumi ko di fo bi wo kra o say ma me we na get power o ba war me obi am de me hawa ba no ba war me into di fo leja no papa e na to fon ko ni nyina me do ma se o ko ma mu di o person o mi yi ni pam na me sa problem na ha mi be 50 years spiritual marriage ba ma 50 years ni o na ko pon afọ di fo leja so ama na me so me favor ba me say me na me special je se ma nya di mu ama me say di on and I say me kra one bag easy that's me so be am free na ke say ya adom pa oboa emfa enti obi o team biara man ti ma ho bi ti anya hwe obi o team biara ta wo ti akurate ta wo ti krom ye na ti mi ekura no wo wala se na so friend ma dan se mi wuti abra odi konchen on charge odo bia obre no ho ase me se mi se na ko tan dia sore so ante si ko no o ta che heaven kwan unya ofa hu dia so se che so kwa be fa so ko so himam da chen na se wuwa wa be yiraba into di fo le dam da na se ishira fa fo nyinam da ma se mi shiram nya mun ti en ke yen so eni ko into di fo le da en na se fo nyina se ya ma no musa na no so ya mi fa ni fa dum ko dum en fa on fa na usi shiram ko shiram ade be tani mu chobia na ko pon yin firim ko na me da Friday bia ni Sunday bia ho na me ko because of favor no me favor dey too much o me mu bi brother me se me family taba ka cho me bua me se hwe ka ni be hwe me na pa na me ka no nti me pa cho manosi
Minaba nyame enhira papa ewone adanse a wudie emudu na adanse nso emuda ho nyankopon enegye no me no ama wonhira we nyankopon a odo haw kwa obesue wo adofrom ye nyankopon na esom no ni tirimu nya den saa o ana ono sane ni su ene ne ban etie no obi wa wo tan no so nyankopon do no eye ono se me nyankopon ni me pe ni me do no na me do no ni obi wo nso a onya me hwe nso me taa no efise so ko bible mo se me do ebe na iso de me taa no nyankopon chese owo kwanya so do obi owo kwanya so taa obi wono ewo akwanya so de ne ho sra ma obi man de sayare ye nsenkyere ne anwade owo akwanya so obo obi kasa man nya otumi oba bi okura na chede nyankopon de aman so no aduane ma adi enkware tv jonsa benfiedu na chede obi ode ne masi na pampam se so oton a onfa nura na obi de so na otwe obi ade de kura de ka chede obi de ne enwom to obi wo ho so nwum a otu ana wo se agu obi nso tu bia na abuofu ni nyina nse nyankopon ne ope ena oye ti nyankopon edni tumi amanakoa eye Elijah opoku se onfansa yare onfa tu awomone onye sebe obo omo abodam enfridam mu omo a eye baloko ewo omo so omo good luck na ni nyina se nyankopon onfa ma wo fie ho no de abe abrebia we do me do God obese wutu anamo na ono ye obehye na semma yes if Abraham no en adamfo Bible class di agopon ko Abraham fie ko di enso okache so far banko bo afode na ka agopon betimi ama na odwa oso na Abraham onwa ya waye o mo akakraka o se fa abako Abraham tutu anamo de bako dru ba bia okobbo afode no so anyina man ba bisa na rahosam say jama hunsu aso anyina no gwama no wei osemba empaba ma reho do nyame bete azeki nyakopon hwe Abraham ne chekere ne ba nan ene ne nsa Abraham de ne ba no to ho twen se kan firi ne ba hab de se kan de kosoro de be to ne ba de minim de nyakopon se jai me hu se usurume anunti na beka cho se nyankopon no otu anamo bi ana ohye obo na utu anamo no no nso ba emre bi krofo mi bi ena etu kwai na bra omu kono omu koduru babi na anamo omu de kono ba kosa aka ho omu juru omu ntiase omu ye ekomo namon ko se na nsuye nsia omo chiro ho omo ntiase etia na ba ku bisa ba ku se minua kwa ye kui eya ehu ye mienu an ko se na no bi ade mienu ye nan so de na ye nsia na ohwe nea etoso ya anamon no eso nkokra oni nyankopon ebe dai ne ho adi atrom se be bia monam bia medi mu achi because ne ma bi ho a edi wanim a wo ohuna ebebo ohu ha eti nyankopon soma na bofo na omudi anim na omudi achi menua dakru bia unim owuo a ehia owuo bofo tu na ba ku bi ehia owuo boss accident bi ba na etwifa nkrofo so eduru ncha na agina se me ka duru me ncha na agina yes nyame ajew o how ewo ho na odi tifie no antu anamo amenua ubewu ma men ka substrate nchiraw because me do se o ja lord kwem na ka be bo na me twem ekwohwe nkwanche no anwu a emfa so se me hwe akrokro ye govi me kwatwini
wa kra na ne nsemu abuo na ka akobɔ na kuno dabi ma men ka no kra nkyerɛw sɛ ewiase ne ma mienu uni Nyankopɔn obonsam utimi nyina fifi sɛ me a mempɛ Nyankopɔn me nso a mempɛ bonsam bi de hɔ ɛno ti na me ka kyerɛ sɛ me kyerɛw baabi pa me kyerɛw Nyankopɔn fie efisɛ David sɛ mani gye so ɔse me sɛ yɛnkɔ Awurade fie ne enti ate sɛ Awurade fie asomdwie wɔ hɔ sɛ ukɔ odifo Elijah son dem ne na fa okura ne de no mami bi obedi adanse sɛ 9 days no na da so ko odifo so dem da hɔ te sɛ ɛbɔ now na afi abɔ no nkron wada feel was mennie na de de madasaro ɛkyerɛ sɛ ba bia Nyankopɔn ho wɔ no fa hodie ɛwɔ hɔ ba bia Nyankopɔn ne honhom wɔ no fa hodie ɛwɔ hɔ menua waba ne ma kyekyerew kɔ na kɔ fa hodi ye nyina kɔ hɔ bio na ye kɔ hɔ bra uni hɔ if say ye odi for obema special VIP ye de akuradu bia VIP yes na wakoye de obeye na wabetra wase me no menye nipa metai ekokɔ ne ma sa na nso me hwew na me hu se Nyankopɔn hom ewo mu Nyankopɔn do ye adwuma adodo de ne ye nyina e dia wosam so me dibie na makɔ na nso makɔgye me mfa so mentimi nka tintin bi afa nkyerɛw oduru me krom go fiase a ombo di for ho papa ombo di for sebe mpreduasa me nipa bonfo me yetrofo ene ma betra ka me kromfo kra ka me kasa akɔ mbesere me because wa kwa ogya no odwananum nanso ne meka no edam sɛ me kromfo gye me dindi omu tuanamo papia obia do brabe sohwe wo menua brabe sohwe na wanka so adi ho adanse ne ntia mani abre eduru afofi na bia aniema wo mu edoso Jesus also pay hinta bia bi na do ho ko hye yes me kai babru mu opani bi ene na kwala bi na wo mu nam na ebra wo mu nam no a omuko hye atamfu bi na ekonsem ba mu na odifo na kwala no pese onyanta baidu tuo fenu asase eto braje ma me adumei we mi se kwa me apia du odi bede wawo mi wianka mu esu pa osun enim ono ahwe ponko ne tiase damo a omode bom so no a haro di for bom pa man se rade bi nani Nyankopɔn bie nani ohu abɔfo ne edomo a namfo no was wow say o Nyankopɔn bia wo ye dom berima a ososere nia ye huni afena wa sha se nani age menua bra otifo Elijah so he na nso behu dom a Nyankopɔn amoma to ho nsra ba hia Jesus wani beji odifo over yɛmfa number ma number na ne hia sanse waka ni nyina number ne ye 055 055 0 0 0 733 733 95 95 055 055 0 733 95 055 0 733 95 Anna says 0240 96 96 77 77 57
7 5 7 0240 0240 96 96 77 77 57 57 of our way for Elijah Opoku for the school junction okay academy me telephone number no brono a me woso no eye kumase baby e fro no fade school junction okay academy hope of ama mini dia dance no kan sem bi na me no me didi abomento no sa o se wonimo ewo kofiase ya onimo kofiase so on say eto de bi na ene ya wo be ye no unya di bre bi a na amanfo ahyase ka o gya no be se wo ye wo ni ye toto ni emayi a emanipa no timi nya nkuranhye se papa we ye a wo ka se die menko because papa say not sa enipa nkasa no wa no we are dance perfect woni ye ne obi bia ya dance kese pa sa eno kwasem ni enti mesrew se wutie ye ne a ofa ka bebre sebe ya metna afidie so se ye be direct ni pado ma kwa ko gina ba bia ni kwa se wo so mo gina enke be nya nipa bebre oh yes because nipa pene de ke be kan ye da kire o mo pa nenso ye de pomano hwe nsuo no so nokre ne mu apai ama omom ye nyankopo ma Israel for na fam Jesus me da se enti obi bia woti anwumre yi mesrew wabo brana che se de ofe ka no watoto niema wa utimi se wototo niema yi enso niema sei mesrew nyame ya no akirafo ani kire mu ofaade school junction okay academy hope mu anene na mo frame ofadodo na frame a omo se enipa bi abu ye kwase a ye ni enipa san bi kro se mene na ye adwuma abu me kwase wa ndua me ka bebre we ya jimisika wadada me we ya age me ka o se enya de kura so de be mambie mesrew e mane ma wanum dase me boni dua davi e mane ma wanum dase bia me ye ni sei fa na bra urade ani esanse onyame ene bible e kan wona semu so hinimpo akoma dane nsem se sutene ne ope na wadane afa enti nipa na wada oka no se obeboni dua na ngire se obetua ama davi na mu nyame ne betimi aka na koma se obe wo de tikose kokotua ni pani odimirika ba betua yesia ofa nche kura ma mi bi ba me wona papa bi de ne ka papa no odi wo kromu a no was what me hye no was wo kwa gisika no papa no carpet bi se ne kwa no okọ no nya bo carpet ne trap oduro ndimi nka sika ne bi no ba ya me tra se me ne bomba ya me ka chen se hey okwa odi opa oduro no manwro mpa bo afa chele se ana onamu mpa bo no fa ko wo ba ji usika of oduro no ma obo papa no pruma ya obewro no mpa bo no oti aso ne kro oduro no ma ne papa nse papa na nka hwo no ewura no dem no akoyi sika na bre wa breaking niema bi wow ma me ne bai o so odifo se enya asem kitu hwe de bia mi duru on mi buti mi fu ofie ko gimi sika mi duru on manu aka to mi dimi ntani so bi wo wiase papa enti me srew se wo ba na enti mi nkasa na no abrantie bi de ne baba me ho enkura no omu ye nkuro mu ho ofeye papa na omu ndimi nkasa na ode ne ba wonum na nse pa na nkura ne kasa nam si hey papa ne ka chem se kasa ye nkura ide mesrew se wo ba no edie ne ha na die na ekoso a number we na frɛ me de number ne tudwa di twa to na ma kire me kire akwa ne asɔre eye 055 00 733 95
055 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 of our when Odi4 Elijah Opoku me telephone number na nyambo a wachina ya wada se ewurade ya dom na woda sori a mesiro ba bia do wani chiri mu ye faade mamponte kwanso mampon kwana so wode osi ubesi wo faade school junction okay academy ho a usi ya pe ye number dia tudwe na wafre na mu manwumre ma mente wonka na wachina no pa no wodi gidie etu anama aba se de na ofa ka no ofa nyame ya adom ye wie ya wada wachina council na ifiada no so ye good friday okay nyame adom friday ni ye be che mo de amakunafo nya mo aya no da bi emo won bo emo won bok yes ye de amakunafo ofa ye taye sa de no papa sanse bible si nyame so mpa ni so obi ko hwe nyanka akunafo ni misia enti obi amra emo no nyame ya adom ofa ya topa enti obi amra no magibi ifiada no okay we ya kwanya na ye de mani pa bia okay akunafo na so obi ofa mesi obi antu ana momra obi bia benya bi obi obebe bia because ya ye bi pe wo ho sa enti nyanum dwa na bi e betre fidie so abeka onye sa tu ye nsa dia frɛ nipa sɛ obi amra no nso omaji mu ni bi na nyame ya admo kira ne de counselor ye tena se ne ahwe obi bia da be no omaji mu no friday ye fiada okay ofa adofo nyina amra na ye maame baako wa sponsor ye pa wasi odi for memfa me din tuja owo UK wa boa ye pa wasi ono de Easter bi edura ono so obeboa na yetimi a sponsor wo mu a omu ni bi because of Easter obi wonom kro mfa bibia ensija so mpo enti da wasi maame nche osofo dani so baby obi a me man happy Easter Yamisao. Meda wase ofa. Odi4 Elijah Opoku ena oten kana ha na breba kwai. Wiase mu sem dwumade ye de asi nyampo kina ye besaba. Dabina mu ase mammo eritia adehye.